azul nsufiis-wen ونسوفيس-كنت غار السري ذاكي غار تدويلت-نغ تدويلت ميكرو اوفير تدويلت اصوات اللي تدويلت دي سؤال من كلاس اكن نزمر اكن نوعا كلاصافو كلمة اللم كلاص كونوي ميتسيكي ميدنا سالفرح دا مقران يدو على غايتي كالت النظن كنا دناوي كرا يسالن وذي غني أنت نسقرش كرا تلوفا كان تزرى ما الساكنين ما توالين لو تيتر لو تيمبو الساكنين هذا دناوي غاف تمليليين ماشي اللي كان تمليليين نقار المولو ديال الجزائر أكد جي اس كا تمليليين يحمان غطاس دو بو فوتبول زيك يلا ذي غني كرا ولات لومبيونس كار لي سوبورتور معنا ولاد لي جوار معنا كلشي تعدى ياك نواتا اي سي لو بلوز امبورطون دونك داينين نتمنى ولا تيكليني تيمليليت كار لا جي اس كا اكد المولود ديال الجزائر مازال اوت بعيد راه كارنا كرا بوسان كان دونك 13 كينين راه ديلين زريغ السكينين تلا من كونكورونس يقار يوث لا راديو فياكيني معاث اطاس راغ يجن هذا روحنا الراديو ياكيني وما سميتها كان باللي نكون نقول سنسيري ذا مازال زكا مازال سلا زكا مازال وايض نكون غادا كان غروسو مودو ذا شو يلان دي سالنا ساكينين ومن بعد نفتح له الديبا ندز زمرم هذا الدويم مواد سمكتيم اين يعني لاجيس كان زيكني او تورا تم زواروث مازال رثولا وتفرارات مسلت بوين دارت تلعب لاجيس كان اما ماذي بولوغين نغدي لو 5 جويي السنه 30 نوفمبر غاف 46 دقائق تمديت ناغيض في كنت دي فاغ غايدي 5 جويي في كنت دي فاغ دي بولوغين دي عمر حمادي اثن الحاصون كل يوم امتيقار الدرنيير نوفالي معاث تسيني دي فان دي لاباج فيسبوك المولود ديال الجزائر يدينا انا كني باللي ماشي المولود ديال لاباج اللي فان المولود ديال الجزائر يدي قارن باللي واقيلا لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل توهي المولود ديال الجزائر استبدل فكره النظام اللعب غير بلوغين إميث نياس النار 5 جويي ذا العالي تاكيد لا ديرنيير انفورماسيون خاص ذي غني فونت سيوسيا قارن باللي إما هذا العبنت ذي عمر حمادي انا نرجو بول مومون لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل ستيتينس مازالو دي فوغ والو
ودنا نرى ان دار لعبا ارثورا مازال وتيدنا نرى يمين في ذا ليميسيون كينين مازال ودنا نرى ان دار لعبا دونك دواكيني انزمر كان في دنيني بول مومون السكيني تربعت ندا في داري المزين إن دال القبايل تونطريني ذي لاصال ومني سبوري لان كيني عارف الستاد يمي يقوى وفور اطاس يقوى وفور دايني جان دايني جان اونطرينين ذي لاصال دونك تاكين يثمليليث يدي تسدون ادينا كان دي غني مازال يتكمل الهضور غاف ديلود اكو فين يخدم معات كل يوم ذا شي تولي ام كيسي تولي لافونير ينس زيد غمسة الساكينة كتزرم ند لا روفي دو بريس الصباحي تاكيني اما دو بوتور اما دو كومبيتيسيون اما كنسمع عند مازال بلود ويركي دار تقوم كانيس مازال في الحالة يزمر هذا يروح نا أموا اسكسن شوية لي بريوغاتيف كل يوم ذا شديقات اسكو ذي قبلايا اسكو قبلارا ونزرارا اي كيني تاونتي دي نغمسن يغمسن يديفون لي جورنو سبورتيف دونك اوني دينا كان الساكنين دونك ثلا لا كونكورونس طمع نقال نغاس الساكنين مثقوم انس قردش انس قردش نعد سمكي لومبيونس زيك باسمين يتلعب جي اس كان المولود ديال الجزائر لا دغا ديك سكواسن 70 اذا نشوفها كوني 61 72 اسميلا وسلغماي بوبيسكو سيس شوفوا سيس يثبون لو بروميي شامبيونا تموت الجزائر جي اس كان تبوين دو شامبيونا سكسيسيف دونك 72 اكو 73 مغلط غاران دونك دلوقتي ديلا سرباح طاهر جبار الدالين عيبود باريس عنان لارباس عمروس حناشي دريج طالبين اكو دعويس الوقت النيل السلوين لاجيس كان خرناس عبد القادر خالف ولا مازال يثيمير ترحم ربي منصور عبدوش السكي كان دغا في منصور حبتوش الولد لاباج فيسبوك لي فون اونات لي فون المولود ديال الجزائر ذكرن دي سميس وناند دو لو بير سبيريتويال منصور حبتوش ترحم ربي منصور عبتوش ذنتي البير سبيريتويال اما ذا المولوديه اما الجياسكا التصيمات في زرانا ويكيني يبقى فكرنا تيتخاص اللام ويدينا انا كيما مازال وتيدنا انا اوفيسيالمون دونك انناش انناش سي البير سبيريتويال لا جياسكا المولوديه هي ام جيس كم المولوديا هي تير بويا 36 مزمرة ديني هكاكي 36 فوالا دونك وكثير تسمكتي هكاكي غاسيدني الوقت ني ذي غني لي زاني 70 لي كرون نون المولودية ذي غني لايات موهوب بطروني دراوي بوسري زنير باشي محيوز مالوفين اتسيتيرا 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 كاسينونا وسواتني يلا بيلامان البريزيدون ويلا عبد القادر دريف نسي البريزيدون لا سيكسيون فوتبول المولوديه الجزائر ولونترينور المولوديه سواتني يلا خبطوا لا ويدا عندنا من بعد
فوالا دونك وكينين ذا سمكتي الناس بغا غادا نجبد لا دغا يوث تمليليتي ديال كان الله جياس كان اكد اكد المولوديه قلنا 5 جويلية دي لي كارد فينال لا كوب دالجيريين 73 عندها يحمى مليح اللعب ويحمى ميم على فان إيمي ديرني مشاكلة شوية إلى عافن أمي الصوت من بعد من شخلالن لي ريسبونسابل لا جي اس كا اكد ويد المولوديه سونكسيونين لي جوار نسن ويد يسكرن كرا الا دو منو دي الستاد جارسن دالي رشيد نتسا دونك شغله لاني مشغله نكني سوسبوندينتن ومن بعد على كل حال مسامحنا كويس ملي نديون لوتيل الجزائر ملي ند لي زيكيب لي ديريجون لي جوار ملالا قمنا فضلنا كنين عشان منسي باش ذكرون باش وديتيلا يعني مغبرا العالي نزيك وتجانا تيمستا اتا مغور تكرد سمشطوح سنسيتي سواتني والى اخرى تصراجونا طاس دونك ذاكي ايدي ضران شاوني ديني دونك لما تبغى نفتح لو ميكرو اوفير ذا شو كان قبل هذا السيوله من معاد الا يون امزوارون غادي يسولن زقلي يسولت دونك اسيد نسل نسيد مزوارون وكيني احمد نسل احمد ذا شدينا ومن بعد وليد فتحها ميكرو اوفير هذا السلم هذا دينيم اول نون ما تبغى ماذا داويم غاف لا جي اس كا دنوا لا طاس الحوايج النظام دناوي كرا يسلن سيا اون فونكسيون لا بارتيسيباسيون نون دا شو كان الزريغات الساكنين غادي نقص لودونس خاطر ترجمه كوثايو الراديو الراديو عندها شريف ملال هذه اللي دين في دين وديعني هذه اللي دين في دين عندها زمر ما السولم او ندي جاوب اون ديريكت فوالا دونك ادنسل يحمد غادي يسولن زقلي اسنسل ذا شو يدينا يقول لا سلامة نزلت سي باش مع هضره بيان سور انا ودي سولني الى انا ايه كي احمد احمد نسد سول احمد كي خليج الباري انت الجهه هذا كي يغورنا اسمه قبو قبو خيار الناس لا سلامة يا احمد الله يسلمك يا محمد امي صباح صباح الحمد لله كي لاباس صباح الحمد لله خلاص سمي ذا السكينه ولا كيفاش تاخذ الحال تصل شفتو شويه بيان سور هذا سمي ذا بحري فوالا لانه يكون عاقل وي والله لا نهضر شطح جهازك باسكو لنا هذا التصيد السوالين بيان سور صوت غورك اذا شي تبغى تيدينيط تاتني راه والله جهازك تبعت مليح باش ما نضيت تبعت مليح غير الحاله كما خسروا كل شيء وي معنا ان شاء الله نورمال موديش نضيت كل شيء كيف ان شاء الله نحجل على من ولا قال كتقلق مع شي فلات وي جيت كان في بورتور ثلاث ديون هنايا الخطيه تيجين تاجي شريك دينا اللعبه مساكين تاعنا حليب ما رد يمون الصاد القيمه الشهر يخلصوا فوق واحد 50,000 ديال الصاد 50,000 ديال يفو مولو كانت تسفين من العبد الصاد يزمروا يفقعنا مثل البروبليم من اللعبه طوال ذا الصاد لاش كثير فما غطري الترياجين فقعان نيرفين بون لا كاسيو لا قالها تروح للصاد اللي تفرج على الماتش ديال تروح تمشي جامي زمان خدمت بها كي توخدم لان هذا الزعدي قال موموني شغلنا راه زعما اللي كان نمشي تلعب نمشي يوزو كل الفرجيات كي تغير الحال هم خالد نتغير مي لي ديباسمون سوا تسمبلانين ولا قرا ابسوليومون مي با شي طح ديدو زانيا يقول عليك كي شويه بون ماشي كي الخطاره مي
وموا ما خسر 2-3 ماتش في ليزيكيب كيبان لو كان باغ اكزومبل يلعب لاس ماتير في المولوديه باش بوسيدي ساعات لي ساعات بيان معليش فرنسا غاف ما تعرف تلعب بس كروسيتين ديالو بون زعما انت بيان سور الدراري جات للستاد سي نورمال مش شغل مثلا نلعب البالون نخسر البالون للستاد داير بالها لي ريزولتا انا نخسر ماشي هذاك مي الا قد يخمش طلع لي شونجمون ديال انا الا قد يخمش هذه فيك لا شونسيويه من لا لا تيقار مسعى مفتوح انا دنا ربي كاين كتسمى شونس تيخا خساره كتسمى شونس خساره كتسمى شونس انا عارفيني لما استجمالات تسمى شونس كتسمى شونس مي دير لينا ستاوينا راه يشارك بالناس واش غتجبد المدينه وكي يدي جيسبيري نقيبه ديال جونفيا يروح اللي بغا يروح تقرر على شونس كتسمى شونس ولا خا نخسر باسكو ديبي السيزون مي ما تقلنا على فان السيزون تاكل لا شونس سي بروطا دولة غادي ديفين العيد لنا غادي ديفين ندير تاع الكواليتات ديفين ندير نقوى غادي ديفين كلشي كنزار باش نخدم في جونفيا كنت غير مالا ما دير فان ديال السيزون انا نتزل العاري الا قد نخدم الا في لوايا الا قد نخدم معايا الا قد ولا هو لا عيتي بيان وما لا ديريكسيونال حنا الا قد نجينا نخدم باسكو علاش باش الجواري كيشمل ماشي 20 سنه هكا دونك جينا نخدم ان شاء الله داو كاين ولا نولدي غلط ولا الثقه ولا ولدا ان شاء الله كنت المولود ديال نخدم الصور العادي ان شاء الله تنميرتي ميرسي بوكو يعني كني ولكن هو اللي والله راه كيبدا واحد الشيء هنا بدا تربح ميم كي ولا باسكو ضرب كي جواري كيبدا كاين مليح ان شاء الله نربح حنا الماتش الى كان الى سبب نبغوا تربح ما الا ولا نكون هذاك نستيد فوالا نكون نتمنى تربح نصرا تربح المولوديه لان ماشي ولا غير غادي البالو جديد البالو العادي خلاص ابسوليومون هذولا قلت لي نلعب البالو اخر نخسر معليش ولاش زعما كيف تتابع ابسوليومون بصح ولا لي كنت جاد واحد ميرسي سوينا ميرسي بوكو صح من الميت واحد سي ولد مرحبا يسك ميرسي ميرسي احمد هيا بقى على خير سلامة على خير سلامة تسلم لي احمد يبو الدوال يناد يبو الدوال ليس غنفهم كيتوالي كيلوفا عندهم يكون يتزمرهم هذا تسولم تولد في حار نت انوي غادي سوالن الزول لا سلامة صافا الحمد لله وغادي سوالن جيكورطا لا سلامة جيكورطا صافا الحمد لله نسى تسول جيكورطا هلا سلامة كي الأربعة من القواس ماشي من القواس لافا بيجي الشوا اواه كي تلقى لا نو شوف بعد باري قبل كي سكت تساوت فال بصح شوف بعد باري سيتو معليش صافا تا واحد صافا الحمد لله كلشي صافا دوك ولا صافا هنلف والله يبارك وي لوفور لي سوريز لانت الله هكا قدرنا لو كنا السويد راسهم الحال فوق كنت لي سوريز فلا راك تسول الله اسمي لانت لي سوريز كاين غاوي شي طوح شويه وسني تفار ما وتسكن النوان لا بطرق بها امك صافا جيكورطا صافا دابا عندك لا سوالي مثلا الحمد لله دونك يموت الفلام وكون الطفل انا كون ويا لا يوث قدرار يوث غطا كل تواليس داكور تقول لنا تيرور دا لا كنا غدرار زرونطور اكو خطا كل يوم خطا الوعاء كنا نتولد بوزي زوك سول بطرق بها بهذا العالي وصموا الحال تم مسلم على سقيمو بيان سور ميم يبدا يدار ذاكيني قرنا كذا الفرد قدران اصلا بلاد زوار صافا تمو والله صافا باش راه ديني ضا السكيني غتسدود المولوديه
ما شفت كرا لومبيونس نزيك وزرغا شحال عمرك شحال عمرك يا جوكرتا كايني 44 44 مزيوت وشفت راه لي زاني 70 ساينا هذاك وإذا ما مشى عاودش على 77 تما مزيد ما يرد له الدار ما انا 70 كيلو لا 76 فوالا شو حضرنا راه البروميي شامبيون تبوي لا جيسكا انا راني وفاتي في ليستوار فوالا ليستوار ابسوليومون لا كوب دالجيري 73 واش نحضر انا نوالي كان دي تلفزيون وي وي هكا يعني كوب دافريكا كي وقعد انا كل نحضر تري بيان تري بيان مازال الخير الزات ان شاء الله مازال تما واحد مازال فوالا اما كيفاش تولي الماتش كيمي اذا شي تبغي تديني ما شاكي ان شاء الله ترى شاكين كن ولا ان شاء الله بهذا الغير خاطر من الحاجه ان شاء الله خاطر الله هذا سي بون كل شيء فرا لي جوال قاعدين ما نسان صافا انا نخدم لونطارمون لومبيونس وي فهمتي نخدم نطرا بيان فهمتي كانوا الخمله تاعو عند جينا ركزه يخدموا كثر بعديس فهمتي ابسوليومون والله هذاك كان تاعو عند حقر بالي باشا كان شاك ديني بزاف هكا بزاف الله يعرف بزاف تاعو الله يعرف بزاف وي بزاف ولاش ماشي يعني شحال المعنى انا فهمتي تشكريتي كي الاركاز انا تركم الاركاز وفي مار يمكن اذا شو المعنى السوره ابسوليومون الرجال يخدم يا عم باباك خدام عندك شينيو الاركاز يروح ضيوفاتي دا تغلي هكا في من هاي تدام واحد ناس لا فين لا كوب الجيري بس غدا مو عند المحل ليك دي شامبيون ابسوليومون باش هادي انا وركز لك دايني يجي تعجب اثاني انا مالو الكزاكي شريف من يخدم شوالة فيك دي سيوا وي فهمتي دي سيوا يخدم شواليس وي ما لقات الجال هذا يخدم كان يباجي كسبرتر بيتر كل يوم فهمتي تتمو وي صح والله قاعد من لاباج نهاية جاتنا كاتاستروفيك تركم شوبيكي غورين كما كاين لاباج هنا تما عندك دينا صح وي لكن تركم العباد تركم لاجيس كان ناس طرا كراز ابسوليومون فهمتي داك ما شنو وركز كذا يقول راه تدي 5 نيات اي خدام وري كانوفان اخطر بدا واحد ما كانوفان ابسوليومون فهمتي تدا واحد قبل نسوي اليوم الرجل راه تخدم شنيا شلون شدينا كا وانا لي درابو وانا لي درابو ديال لا فيل لي درابو سوفلا لي بون اش هذوك الشغل كي تشميت نجيس كتشميت بزاف ابسوليومون والله بزاف حقر تاع حاجه جيس كاكي وما خدمنا كاكي واحد راك تصال على اليسمى تصال على المولوديه تصال على بلعباس ولا شي كيريتي كاكي وي ناضي كذا ساعتك لي بروبليم ساعتك خمتك لي فوبا ناضي كذا تما ابسوليومون بزاف الله عارف بزاف هذا واحد بزاف اقرب بزاف انا بسلون اقرب بسلي ولا الفيسبوك اقرب ما لازم كتنولي ياك هذا صنوم نكوني كان داين عندنا كنجلس كتسوى ولا غاسا كيني لاباج لي فان المولوديه فريمون استعرفت مي ديفلوبين ديزانفورماسيون خدمنا استجملت ويناتي الحاج ابطوش منصور انت رحمه ربي خدمنا سيتو كانوا ما جاتني ناناك نسي لاندفير وصلوا الفول مولوديه وكل شيء يسكا واحد لابد سيبورتور تنخدمه ابسوليومون وكان جبدن ديو التصويره خدمت سيدي لاباج كيني قناه لاباج مولوديه فان اوفيسيال دي فيسبوك خدمت ديو التصويره عندها يدي 49 تفندي فوتو كوليكتيف اللي جوار لا جيسكا وكدوي المولوديه ماشي سي تمبريس ولا تموها بيان سور لا تغري لا شويه مي يعني لاباج ماشي تادوثن ماشي تروحوا ثلا ماشي كان دوثن دي جيس كان ريان ديتو ابسوليومون نو خاطر ولا نورمال ساكن في الاخبار السياسيه صار شاك دينا يكون كان يكون مننا كان مالورو هذه مننا كان ينوث اورينتيتو
لي سيبورتور خاطر لي سيبورتور ولا ما خدم لك هذا واحد بيان سور أمر ما خدم لك واحد لي سيبورتور والله ما خدم لك كي هذا واحد كل مثلا لي باج دي كومباني خدمت براتيكمون دي كومباني بولينتيتو بولينتيتو هذا شو الفايدة والجرار أجل صح أجل أنا من نادي جمال يغلي يسوي ولا لا ديراكسيون لا جيسكا وي فوالا يعني مش هيك دافع بوجينا جنطون كاركزني ويسك الفرش ودينا نو كاركزنا عندها لا ديراكسيون يخدم عندها الزراعة تورا الحوايج كيني تورا فوالا انا أجل هذا واحد بزاف وبعرف بزاف أجل صح قرب يمكن زراير الله عز وجل لي وكيف يسوي لنا ويكلمك والله جلوبالمون العريس دير قلنا عليه تمنى ان شاء الله ان شاء الله وكذا ولا شيء الا نكذا الغرفه اعطاهم الصحه والله اعطاهم الصحه سكن تفوت سكن سنه تعذر لا تبوحن اني حرصه بيضاء فوطيني ديساع ابسوليومون ان شاء الله ربي غتولي راكشيش اني غنسل غاستو ولديك ولا ما كان تكفر الناس غنسميت تكفر الناس وي من كندا هذه حرصه بيضاء خويا هذه حرصه بيضاء فوطيني ديال يسلم كيتمسلاي يسلم كيدير فهمتي انت واحد نلقى العالي وي ابسوليومون ابسوليومون ان شاء الله ابسوليومون وي ديوار كان واحد ديوار بيان سور حب الغرفيه كيو راك تفهم من شو تواشوت ابسوليومون هكا راك تفهم انت شو تواشوت كرتك التواشوت هو العالي يعني هذا شو يكون مساكن واجه انا وينسن واجه غنطوطيس واجه لافامينس لكن دير واحد مسكينه اللي على الورده ديوي عارهم ابسوليومون فهمتي تخطر دينا صح نواش خصول بيان سور فوالا فهمتي انت ماشي كيف يكون الفا صباح هاد نكشف ولا ونا هاد نكشف لي فامينا فهمتي وي لا هاد من البارازيتوي كيو عم بابك شاكيني على لا فامينس 4 موا 5 موا 3 موا تبعان ابسوليومون يساكريفي وين هادي المرتقي بس حاجه قرطه بصح يساكريفي داخل لاجيس كيخدم والله على كان واحد هو العالي ميرسي ميرسي كان واحد ان شاء الله عندنا نربح المولوديه ويمكن نربح ان شاء الله ان شاء الله نربح ميرسي نربح ان شاء الله لي سيبورتور دوانو كريم كويسون فهمتي تمو ابسوليومون ان شاء الله ان شاء الله دايرين ان شاء الله تمو عندك شيني كيبارك ربي تزوجتك كينك يعطيك الصحه ميرسي ميرسي سلام ربي ان شاء الله تزوجتك كينك تم واحد ان شاء الله ان شاء الله تنميرتك كما تم واحد نجيو الحباب نعاد تسيون ان شاء الله ان شاء الله تنميرت ميرسي كما تم واحد بقى على خير تلك العيد ان شاء الله بالسلامه باي باي صحتك تم واحد دونك كي جو طايله رانا فيها في ميدي ساون اصون ورون ما تفهم الدوي ما لا نوستالجي تمليليين الا نزيك اما داين النظام ما تفهم الدوي ما فلاجيسكا الماتش كي يسدون ارزاث اصوات غورون محمود الزولة محمود الزولة دابا نتاعي ام كي تسيلي صافا لا صافا كي انا ربيع ياكشي صافا اما هيك ينقص صافا ينقص كرا وسمي دور ونا يرنا او كتشيو يتفلا دابا نتاعي صمود الله صمود يبداو دفلاه سي باسي دي زافيرس ماشي بحاجه يعني مازالوا الطفاره وي تفرقت مازال ما ديسمبريك سطف دابا نتاعي داكور معليش ياك صافا كويس الا كرا ديني ضا الساكيه ورا الوقيله مثلا داك فور دينا ورا هذاك فور لا تورا يوتيونا راهو ذاك بوندون ليميسيون يمدن في ذاك النيو يوتيونا راهو ذا ما تضرب يكاتو فور يكات فهمت
لا واقيلا كتعطل واقيلا واحد السمانه. هناك هذه واقيلا 3 ايام وهذه يروح جوال اكيد خيرا. ما شاء الله يتقدر بالخير يسعد ما تعاد دونا وزمور دونا ان شاء الله ان شاء الله. تحيو تمورت نعم كاد حيو تمورت تحيو التجرايه رغان قاعد تمشي ندم واحد شاهد الدنيا مدرسه قاعد دينا بيان سور بيان سور دراني فوالا. امك اش راه نظام محمود ممكن صغيره محمود يعني يروح الصوت يا محمود. الو يعني ميكروفونينك خزر ميكروفونينك ما الا يا با ان بروبليم. محمود ميكروفونينك يشبه يضرب يحبس محمود. الو والله ميكروفونينك يا محمود يحبس. صديق ناض سمير لا سلامك سمير. هذا سلامك الدم واحد ام كي تسيري الصفا والله الحمد لله الدم واحد نحمد ربك نشكرك ولا اكثر يكون ولا باس والله الصفا الحمد لله اخلاق اللهم لك الحمد. السقيان فايز دي وسد واحد وي السقيك لك يقرج دي الله يرحمه له وما يقارك أمانة اسميس أماني الحفظ تريسيتي الخير فاقونس دا واش تيغد واحد الغلاء نكوني مريك وفل نقار زي كم تشيم نشعروا ما نقيم خاطر نصروح على كل نهار. بارك الله فيك نشعروا ما نقيم والله. دم واحد باش نعطي لا فلاك باش نكمل لوكازيون الا غاشينا لنا كتمود راي والله عارف غير غابونشينا جوست ستادير هذاك الحبس داكشي بارابور لو بون فيو طون كوميم ما كان غاكا لانت لي رونكونتر جي تايم سي الحمد لله سيتي لا فات دو توت لالجيري بصح والله بصح. دايور الدم واحد سانسيرمون سيرتو 10 سنين بالك غنتم وين بالك 5 سنين راه ما دير لي تلقى الكلاسيكو كار المولود ديال جي اس كا جو ماركر يونس فرون قريت له هو مسلم محمد قراك فرحنا كما الدنس العيد كوني نقيم نسيكي يقدر ولسي المحاني وي شمسو بيانا الدم واحد سيت جوستي رقب لا فوربي ايبوتيون اللي فيها فوربي ولا في سسبوندي اسكواس كامل سي انتردي مام على الاكستيريور دا روسوفين نغا فتحان لي تريبيون هي في كل سيبورتور المولوديه يغدي فتحاني فاسنا نسن تبوران سن صغا منا كراسون الحمد لله هو في كيستادير توتي فات الواحد ولا وي والله هذا واحد استغفر الله يا ربي غير من غا كنت يضر كل شيء توني تقيمو من مالوريزمون فات هادو قرار يتسمى نظام دنيني غادي قراد شي طوح لي رولاسيون طردي دو كلوب هكي كومين وي ان شاء الله الدوال نتاع ان شاء الله هكا في النظام على كل حال الدم واحد هكا في النظام كومين بيضون ترى هاي ني طابيكي هكا في النظام دي جينيرين تنا غتفغن تافوس مي اوني مري بيان ستادير الدم واحد هذا ولا انت روينا كضحكوا وين كتشيني خاص ما كاينو مدنش نكوني ابسوليمون نو تهضر كي تهضر عن 73 النوغ لي جوار يمي فوك الماتش تخسر جي اس كا مي ومن بعد لي ديريجون سانكسيوني لي جوار ني الا ندفير ومن نوغ ني سانكسيونون ومن بعد مثلا السونكسيون يقولوا نسمع ناسنا على كل حال ومن بعد ذا شي ديضران ملال ندي لوتيل اليتي واقيلا لي جوار لي ديريجون المولوديه دويدن جيسكا صغا من تندينا كل جوار جيسكا يقيم دوين المولوديه الى دوينات ومن بعد فرانا كويت فوالا مشي تضرب
اول ما وتزيني فرما غزوفه ديال نو كرا كاثني الصفات ديال كاثني ولا فين كون لو كان لو جوري يدير لفتي تنسيبوني السياسيه كاثني لو لوندوم نسول ديال عقلنا نسول كاثني لا ساجيس وي على الصواب دوايا النظام اونوري بي ان شاء الله ان شاء ابسوليومون الله على كل حال زرنا قدام واحد دافون لو ريزولتا تاعو ربي ان شاء الله هذه هي فير بلاي توتال اما وي سي داخل الصفات اما داخل لي كراتان اما ذوين ما راه يولي الماتش على التلفزيون كو لو ميور كان هنا راه ترضى بارتو ابسوليومون مستوره 90 دقيقه كان الماتش كاثني وي ما باينه قدام واحد كاثني شركه ان شاء الله حلال الخير غير ان شاء الله ومن بعد قدام واحد ستادير جو فير جوست ان بتي طابيل هذا ان شاء الله هذا هذه وين راه يسمح السن وي وي جي روماركي لا ديريكسيون جي اس كان قدام واحد ابارتير كيلين دي اشاك ماتش سونورين او موان ان اونسيان دي كلوب وي وي بصح قدام واحد او طونك سيبورتور دو لا جي اس كا وي Est-ce que par exemple, dès la fin de saison 11, Mirara rentre la direction, il y a un honor et possession à Tajmil. Mais le choix est là, bien sûr. بصح بيان سور بيان سور ده ولا لي أولي ورد كي قدام واحد وي أثينير يعني بون كوراج كاين ربي وكيوفق ربي. تنميرتك جماعين جماعين تنميرتك بارك الله فيك. سمير تمام فوالا سمير دقو غريب غادي يسول بدا ولا اليوم هو اللي وزنن هو الصواب ذايا نتمنى الى ازول يا زول الله يدمو لا السلامة كان ودي سوالن الحسين سي فرنسا الحسين دي فرنسا لا السلامة كان الحسين انت الجهه هذا كاينين الحسين دي اللي وضعيا وضعيا وضيع داكور باسكو الا قد سمكتير دائما معليش بيان سور باسكو ماشي كان يسلن كيما رانا نهضر هكا ماشي كان يسلن ويدي يسلن نظن الا قد صران وكيساول الدواء يساول الدواء ويولي ليميسيون بوسا هذه يولي ليميسيون بوزكا دونك يفو توجور ان ودي يساول خاص عقله انا اتسيتيرا مي الا قد تدنيني فوالا اوكي بون كون سول ضد محسكي سي جوست مش قانا ضد ولا في الماتش الو وي كاين سلا الحسين سلا كاين ضد ولا سيكا في لي ماتش لي زونسيان ماتش اونتر مولوديه جي اس كا فوالا ماتش فيض داك تحضر ضم ماتش عينت مزمر يضحكوا لومبيونس ما داو دي زانيكدوت وصغيره فوالا وين كي باو تشفي غير طات اللي خاطر كوماسا داكشي لي زاني 71 72 كاع اللي حناشي كلي بون كنت نشفي لا بيريود اللي هذه لا بيريود اللي كنا نحكوا كان مو نشفاو وي بيان سور ده شوي انا دون تو لي كا لي ماتش اونتر مولوديه جي اس كا سي توجور سي دي ماتش شو سي دي ماتش كلا ديال البارسا ريال وي ان شاء الله مي جيميرا بيان كون نلعب دي 5 جويي وي 5 جويي نولي دي بو فوتبول نولي دي بالك ان شاء الله جي اس كا ديري ديك اللي كاين كونتر المولوديه ما الا مشي تلاقي كل حاله سافا با ياك شويه مشي كاين اونتر كونفلي اونتر لونترينور البريزيدون اونتر لي سيبورتور البريزيدون ان شاء الله خمنا نديك لي كونتر مولوديه خمنا ان بون ماتش كاين سانسيرمون جي ليسبوار جي سانسيرمون مشكي لان كان ان شاء الله كاين تولي غير ربحن ان شاء الله دايرين نتمنى تولي غير ربحن باسكو ما الا كان لي جوار فريمون سون كونسيون بارابور لا بريسيون ديال كوياشان اي تو سا الا قدر ربحنا تو بري دونك نخدم المجهود ماكسيموم سيرتينمون وي لا خدم المجهود ماكسيموم باسكو ايزون با الشوا اون تولي كا باش ما بغا ندير نقارن كني الثلاثه راي الا قدر ربحن وي ابسوليومون وي الا باش الا قدر ربحن او موا باش تشد اذيلين لازم بريبارين لي ماتش بور لا ليغ دي شامبيون ابسوليومون باش هذه لين نكون نقدر في فرنسا ميم سي بون يا سا
le côté gay, le côté gay, parce que pour calmer les esprits, tout ça, il faut gagner. Absolument. Surtout contre Mouloudia, il faut gagner. Après, تقرر زعما ما ربحن 1000 فرون كيمثل مازال دينيغ سان لا شونس à 30% 1000 فرون كيمثل نسن باسكو بالك البريزيدون او قال لادمينستراسيون سان الوقت نسن باش نتفرون ديجا مشى دينيغ الاز باش نتفرون لي زافير تاعها ربحنا كونتر مولوديا ديجا كالمينا شويه لي زيسبري هذا دينا اوت شوز مش قارنا كني سي صعب بورا انا كي قاريون دارو مي كي قراك في سبوار باسي اوت شوز وي الا قال نسين نعدل حد نظن باش اربح ومن بعد ان شاء الله ومن بعد بور لا ليغ دي شامبيون خمنا ان بون باركور ميم سي وار زابلي وار مليح مي بون لي ديغا خمنا كذا وان شاء الله بور ابري بريباري بور لاني بروشان ان شاء الله هذه لا فيها خير ان شاء الله. Mais bon, le principe du sujet, c'est le match Mouloudia JSK. Et je fais voilà, le match en 2001, je pense. C'est Smirubhan 4-1 contre Mouloudia. C'est bon, c'est JSK, c'est Moussouni, Dob, Rho, Belqayed et tout ça. Rubhan 4-1, c'est Mouloudia là, JSK 3 جهد. كشمال الستاد جو مسوفيان كشمال الستاد وفيه دا بينالتي جي اس كا ديجا ربحنا 1-0 كشمال كان يدير بينالتي زعما بالقايد يا راتيف روحوا يكملوا سير داخل فوالا مي بون جي اس كا ميرني 3 جهود لا كوم مولوديا 3 جهود اوسي مي ان شاء الله هاد غادي نوصلني ان شاء الله غادي نوصلني باسكو جي اس كا سي لا ستابيليتي خصنا سي سورتو ديال البو فوتبول نفان ولي البو فوتبول دي بو فوتبول مي ان شاء الله هاتي لي فيكتوار عام واحد هدا واحد فيكتوار باسكو باكينيا يا بارفو وي نتحمل دي بو فوتبول مي اكطوالمون جي اس كا تحوج لو ريزولتا كثر دي بو فوتبول ابسوليومون ولا علي جي اس كا تحوج لو ريزولتا بول مومون حوج لو ريزولتا وي سي فري وي مش قارن والله راك ديني يكون انت اللي شطح لا ترونكيليتي لا ستابيليتي شويه هكا والله دوغالن بون تقرر يعني سي لا ميور ايكيب مي بون سي اون ايكيب موين بون سي با اون ايكيب توب مي زعما صوفين لا سيزون بون نقرر نروح وغلينا راه بيان سور اوسي ديالنا او ميليو دو تابلو تخمن شويه سو لا كوب دالجيري شويه سو لا كوب دافريك ميم سي بون لا بارتيسيباسيون سي ديجا سا دو voilà c'est doualin JSK toujours il est là inchallah c'est بس وايد دفن بثلاث اما دي كوتي l'administration اما دي كوتي امش قارن الستاف تكنيك اما دي كوتي نات JSK تحوج لا ستابيليتي تحوج يصوردين بوكو بليس تحوج يصوردين اين دي absolument parce que la solution là JSK c'est l'argent oui c'est l'argent faut dire que le professionnalisme c'est l'argent سي لارجون باسكو لارجون الجوار اللي شنو في اللين هادي خدمنا في اللين انا يصور دينيك راح تروحوا جو با بزوان جي اس كا مقر فلاك لونترينور تا با دو ريزولتا فازي هنا يصور دينيك راح تروحوا absolument باسكو تقييمات وقت ما خدم لا كومباريزون ترى الجومبو جيت ترى ليكيب دو 60 لي زاني 70 اي تو سا سي با سا باسكو تورا البروفيسيوناليزم سي لارجون صافي تورا جي اس كتحوج وي يصورديا باسكو حتى في الماكينيون زعما كاينين دو جوار لافا في لي كولور يتحملها جي اس كا والله هذا سي لي ديك ساكي دي جي اس كا اسكي كيب 1 مليون بلس افلا جي اس كا غادي يروح وي absolument وان شاء الله هديك ربي كيفرات في جي اس كا باسكو سي ولا الانترفيو يطلي ديال لاشين تقرا على سميت خدمها راه بيستاف في لاشين نيش بالقايد il a bien parlé parce que la JSK voilà c'est ça اسمي قرا مايو جي اس كا لو مايو جي اس كا الزاي سميت رفدا الزاي مليح ماشي كاردينين انت قلت الى فيكو على جي اس كا ولا اي تو سا صافي بالك انت دي هدار الى سونتي كيسكي لا في على جي اس كا d'ailleurs ما كتهضر ني جوار مي قالني بالقايد باسكو سي ان ريفيرونس كوميم من بقى سي parmi les meilleurs joueurs la JSK dans tous les temps parmi les meilleurs mais voilà
فوالا الا مسيو ملال الا فيريفيزي تاع لا سيتياسيون الا يا بارفوا وتسكريتيكي غير يلها وتقرا لا فيري لا قتا مي بارفوا يلها يوني تقريبا ننسى الميزان وي الا تقريبا ننسى الميزان باسكو جي اس كا اون سو مومون بيان صح حوايج يسوردين باش نسولي لي بروبليم يسوردين سي لا سوليسيون جي اس كا سي لارجون سي لارجون ابري لارجون سي لارجون بون خاطر بون هذيك زعما دينا كاين هاد الدموح ميرسي بوكو الحسين ميد السولط ميرسي بوكو لا صح الدموح هيا بون وي يضي لها نتير قالها لي هيا تصبح على خير الدموح ميرسي بوكو بسلامة بسلامة الحسين دي سولن أصوات غرون أوتسويفون وبغان هذا ديوال محمود ديوالن أزولا محمود يكوبي الصوت تقول لي مازال سلام تروح وياك الو ودي ما تشات ترى يدك شو اسمه ولاش الصون تقول لي روح للصون شوف دريزو يا دما تشات داكور فوالا باسكو كي نسلارة كمل اوليك محمود باش تبغى ضغطي الدينار بعدين دما تشات لا ديريكسيون en tranquillité. Quand je suis pas le moment de m'aide, avec la voix que ça fait longtemps tu critiques. C'est-à-dire il faut laisser la direction dans la tranquillité. Absolument. Tu m'as dit que de m'aide ni à d'ailleurs, mais là nous allons le faire. Oui. شي تو انا كدنا ذاك نو انتريغ ميسن نهضر نطاسه في لا جي اس كا فورن الور كو واش مصلحنا على دمان تاعي سي جوست نو سي دي سوبيتاسيون اسم تقارن لا نورمالمون ستادير ولاش الفدا لا جي اس كا ما تاعي سي فري تاع سي بيريود تعدي او باساج فيت Donc, ils ont profité de l'occasion pour s'attaquer à la direction, le club. Donc, il y a des matchs, c'est trop là, c'est trop de matchs. Oui. Même la programmation des matchs était favorable par rapport à la GSK. Oui. Voilà, presque à l'extérieur. C'est-à-dire لعبتك الاكستيريور واحد 3 ولا 4 لي ماتش الاكستيريور دونك ميم لا بروغراماسيون هي افيك لي ماتش دو يعني elle تستابليزي dans les résultats des matchs تاعك absolument هذا 3 دي ماتش فايت نتاع الماتش فرجا ديريكت تيزيون 2000 ديال اون 2000 ديال لا جي اس كي المولوديه شفيها مساكي سي اون 2000 ربحنا جي اس كي 2-1 لي دوبيتي ماركين قاسمي تاع احمر بيع قاسمي تاع احمر بيع وي قاسمي اون 2000 سيتي اون 2000 ديجا قاسمي لاني بريزيدونت لي تاع المولوديه اون 99 ابري جا سكال ريكريتي جوار كيا اما قياسين سين سوين دينا كيزيوزو سي دي بون بيتش فازنا دابا سعيد ربحنا 2-1 والله وي لا 2-1 دابا سعيد ترى دما تساعد تمليتا ديال المولوديه جي اس كا تيري دما تساعد 102 مليون والله لا جي اس كا دما تساعد تربح 34 مليون شحال 34 ماتش جي اس كا قال لي 34 ماتش 34 sur combien 102 ياك 101 والمولوديه نمشيها اللي غاني 28 ماتش وي الور لو ريست ريست 39 ماتش نول 39 ماتش نول فوالا دونك اونتر 34 28 نربحين الماجوريتي دو 6 ماتش نربح لا ديفيرونس وي دونك ستادير نيك لا جي اس كا دوميني سا لافونتاج فوالا سا لافونتاج دما سعيد وي دما تاعي كيدنا كنيا ان شاء الله جي اس كا كيتوالا كتربح على دما تاعي لازم يدينا 95% تربح وانا تربح ان شاء الله دما تاعي ان شاء الله تربح لنا زاينين نتمنى محمود
ان شاء الله خاطر في لي بروبليم كي نورمالمون يفون رياجير ميم لي جوار تحس كيما نسين توحق راه الفما يفون دوني افون الماتش ان شاء الله هو ربحنا ان شاء الله دام واحد سعيد سي جوست كان يفا فير ان بتي شونجمون دام واحد سعيد يفا رونفورسي الميليو تيران وي ان شاء الله دي العرفينيا او الزغدان وي اللي غوشنيا والله ان شاء الله دام واحد سعيد كي شويه اوبتيميست ان شاء الله دعاء ان شاء الله دايرين نتمنى فوالا يعطيك الصحه دام واحد سعيد وتميرتي تنميرت ميرسي بوكو محمود تنميرت محمود ميرسي محمود ذي كندا غادي يساول يتاكد يدنا دائما تنميرتك يا محمود ادينا كان الى يوم ذي الطوب شاتاكينين 93 الباتشينو il a quand une personne vous appelle décroché par respect وزرغانا مكرت décrocher mais il je suis en communication avec un autre مكرت décrocher شيني ويرنو زرغان ستسولو ما سولو سفايبرنا il faut attendre votre tour il n'y a pas de problème de décrocher هذا انتو لما تفضل تسولو فوالا الصواب غرون وبانا تسول يونس النصر يونس أزول النصر لا سلامة أزول دمعة سعيد سامانون لا سلامك صافا صافا لاباس الحمد لله كانوا لاباس الحمد لله أخلاق مولو نتذكر الساعات نعم نتذكر يتلوفا فوالا كونسيرنو الماتشو زكا Est-ce que c'est sûr c'est un match de grande importance? Oui. Un match de 6 points, ماشي un match de 3 points. Oui. Très important. نقرب مليح على البوديوم ما نربح ان شاء الله. Oui. Deuxièmement, j'espère qu'elle est là le 25 juillet. Au moins les supporters هذه اللي نتصل جالس نروح. Oui. Et في سنة l'année faut ان شاء الله كان les milieux offensifs et les attaquants participer chez toi de la récupération de la balle. Absolument. Parce que ça n'est pas vraiment participer à la récupération de la balle. Oui. Inch'Allah, كان les milieux offensifs et les attaquants participer chez toi هذا on joue la défense puisqu'il s'est fait blesser la défense. Au moins ça on vont essayer de récupérer le ballon à 30-40 mètres, c'est les buts. Parce que les fautes à 30-40 mètres, il y a un danger. Et même si sûr, basé sur les balles arrêtées, c'est un problème. Les balles arrêtées, ils vont tout faire pour avoir des coups francs à 20 mètres, à 25 mètres sur les bois, c'est sûr. Oui. Parce que voilà les buts la dernière fois c'est des balles arrêtées sur la c'est pour ça inchallah les joueurs vont essayer les milieux offensifs et les attaquants vont essayer de récupérer la balle à 40-30 mètres sur les buts parce que les fautes mais là quand participent les attaquants tu vois les attaquants حمرون والناس لقد توعنا الشيطان لقد توعنا في الشيطان هذا او نبدو كالانسان دي لا ديفونس نساهم في بلاص يبغوا يسير شويه بري فون جيري الماتش وفتحنا اللعب فتحنا اللعب كنا ربحنا توبري لانه توعنا راه فيه فواتر بريدون مو لي كارتور 20 مينوت تيم زوره ابري يبغوا يسير جير الماتش خير باسكو خلاص نتخلص يوم كتفتح اللعب لا كونفيونس كي تسالمسيه والسنه كي حنا لانه القرار يغش مدود دا وي وي mais est-ce que match les joueurs est-ce que ni tactique ni والو est-ce que c'est le match les joueurs le match la volonté ونيك la volonté plus sur le terrain ونربح absolument il يمكن بالك كنت على البوينت فينو في التيرو الموند دي ماتش يمكن لا قد ديالي يمكن سوالي غنكيني ما تسمح لي غادا ديني غنكيني ان بو سو لو فوتبول يمكن كنستنى لي ماتش زيك قال المولود ديال الجزائر كوجيسكا تلعب انت فون لا ديفونس تلعب لو ميليو يلعب لاطاك تلعب ماشي لا ديفونس لاطاك لا ديفونس باش هذا الدناوي نول نا المولوديه غتروح اكويتون ديفونس
باش يعني وننسى تسوي النول ذا كي يتزوجوا دونك تلعبنت كل يوم لي كومبارتيمون تلعب مره لعب الفوتبول هذا داوين وذاك البيوت وذا داوين لو ميور غاني مي وتفيرمينا ثورا نكون يقول الفوتبول لكن تاكتيكا كويتا كسقارن عندها دو تيل فاسون ولاش الفوتبول باسكو كل يوم يتروز يوايض اين اللاعبيس دونك ومن بعد ولاش لي بوت تشكي ولاش لي بوت تولد لي ماتش يعدن يظل واخيلا ناصر يظل لي ماتش يعدن فوقنا كويت 1-0 سي با دو فوتبول 1-0 نا خطي وي سي سا مي سي سا دما تاعد زيك لا كاليتي لي جواري قلنا زيك دما تاعد كتونا ماشي كيف لي ريزولتا زيك 4-2 3-1 2-0 5-2 تاوين لي بوت من بعد سي بو لو فوتبول إلي بو مي تورا كما رفدونا ما فوكن تسوي 1-0 نا 1-0 سي با دي فوتبول 1-0 اشتاق داني كاتسي لا بريسيون هاكي تورا زيك ولاش لا بريسيون هاكي تورا طوب بريسيون يجوارو تشمن تخمم كان لي ريزولطا وتخمم ما كان هذه لا فوالا لا بريسيون لي ريزولطا تورا سي بلو لا بريسيون لي سبيكتاكل ني كستورا tellement la pression de résultat c'est une culture quand la pression les résultats quand tu es lâché ça veut dire tendance à oublier le spectacle c'est qu'il a le spectacle lâché demande spectacle بعد ما يخسر ils s'en fout mais toi non lâcher le résultat tu vois c'est pour ça le football même la qualité des joueurs je suis désolé même la qualité des joueurs c'est la formation vraiment ou la formation de l'Algérie سيكي جمال بالماضي خدم لي 23 نينس سي شامبيون ديالي كان سير جوان البارادو وي امي صاروا فلاتي كل لا كاليتي شامبيوننا ياكل لا كاليتي لي جوارنا وي سي سا ليكيب ناسيونال يقدر يصرف لي لا كاليتي شامبيون نينك aucun un seul joueur le parado قال لنا لا ليسن بالماضي بارتيسيبين ديالس باسكو النيفو لي فاب كاينين ديال لي جوار لا لي جوار بالماضي يتنادي في الناس نوث يفارق كم كيضوا هذا الناس نكمل ستا وي ستا لا كاليتي لي جوار زيك لان دي تري بون جوار الا الطالون زيك لا فورماسيون لا السيري ديال الخدمه مي ثراكا ولاش Oui, la formation de niveau de l'Algérie. Il a déjà le joueur, mais il est un bon joueur de armé à l'étranger, il y a un autre monde, la qualité de travail, la qualité de tactique, il m'a dit de découvrir les choses. À toi, il y a amélioré une balle. Il a dit c'est stagne, un joueur comme des championnats, c'est un bon joueur, mais des stagné des niveaux. Le plus, il n'est jamais fait d'allier. Oui. ان شاء الله المهم ليسونسيال هذه يديها ماتش ان فير بلي توتال وي ان شاء الله ابري ريزولت ان شاء الله نربح وخلاص ليسونسيال فير بلي توتال ان شاء الله ان شاء الله هذه اليوم بون فوتبول كومام كي بغا ولا بون فوتبول ما ولا الله جيسكا عندنا المولود ديال لعبت بيان يسنت لعبت دي بون فوتبول والله ما توقع يدنا لو ريزولتا فهذا هو دو بو فوتبول c'est-à-dire تكتيك دو بو بوت اتسيتيرا فوالا ما ولا شي تنمويكين سي با دو ما ولاش دو بو فوتبول امتيش كي روح نخدم بوندام بوت زيارة كلش هو مرة فوالا نون مي نوخر مليح ديال لا كاليتي جاده مع الساعه تفسير نوخر مليح نخدم ريكول اينورمي بارابور لا كاليتي جونزي ان شاء الله صافي ندرا لكن توالد الماتش امين الماتش تشيلسي كل ليفربول زيك لا بوسيبل توالد تروا خسر مانشستر سيتي ليفربول مي سبيكتاكل ني اينورم اتاك فوالا فريمون تفقد راس يلعب
فوالا اسامه ضرب اللي مونجي خسر 3-1 إيه. تالمون الفوتبول والناس ماش ثاني بواس ان شاء الله ما يحيى ربي ان شاء الله ça viendra ان شاء الله ان شاء الله هذه تنمير لعنه ما تساعد ميرسي النصر كوراج هيا بون سواري صح ميرسي بوكو نصر دي السولن أصوات غرون وبعنا دي السول فؤاد وقيل سيادة دي السول ما يبغى دي السول أخلاق أخلاق ذاكيني الزول ويبغانا دي السول أصوات يمين لو ميكرو est ouvert فوالا فؤاد الزول فؤاد لا سلامك Azul فؤاد لا كونيكسيون هناك دايريس لا كونيكسيون دايريس فؤاد يسي انا دي السيول لا كونيكسيون اي موفيز كوبي اصوات غرون مثلا ماذا داول موال اقلق اون ديريكت السبت زوجهم اون ديريكت ايميسيون ميكرو اوفير Azul فؤاد Azul La connexion هناك ديريت يا فؤاد لا كونيكسيون ديريت لا كونيكسيون فؤاد ديريت ça coupe chaque fois زرع على شغف فوالا أصوات غرون مثل ما تسولم أخلاق السريد السقف زوزو لميسيون ميكرو اوفير مثل هذا ديكيم مداوم لدغا فؤاد Azul فؤاد. Oui, allô Azul de Mohamed. وخلال لا كونيكسيون Les téléspectateurs de la GSK. لا كونيكسيون يعني وخلال شويه تسكين. Exactement. Parce que la 4G finalement ça marche sur le Wi-Fi, apparemment ça marche mieux sur lui. Voilà. Ah bah d'accord. ياك ça va. Ça va très bien, ça va alhamdoulilah. ساكن كرد صمد الحال مليح. Ah oui hein. قلنا لك اليوم. Franchement صحاجي صمد الحال مليح لقينا. إذا كان دي اليوم سامي ذورر نا خطأ. ذورر ماتشي مليح هذا شو لا سويس elle est à 1 heure de Lyon. Oui. La Suisse. Elle est donc à 1 heure de Lyon, donc il est le Mont Blanc et tout. يتبين سينا أنا خطأ. Ahmed. يتبين سينا أنا خطأ. Le Mont. Oui. L'animaux can sur Lyon quand tu montes, tu le vois de loin. Franchement, j'ai jamais été, mais tu viens de loin, elle est très grand. Et des environs de 5000 mètres, voilà. Presque 5000 mètres. Il est vraiment incroyable. Oui, impressionnant. Tu vois les images. Elle est impressionnant. T'imagines Djurdjura, ça a 2800, je crois, non? 2300 شحال مزرعه مش فاهم exactement le chiffre. Je pense que c'est de 2800 normalement. يعني imagine يعني presque 5000 mètres, c'est énorme. Absolument. C'est impressionnant. ادخلها. J'aimerais bien un jour faire un tour. هنا باش تولي صح العالي العالي. oui. Mais sinon اليوم لقينا ناس شو ادينا اللوضه اللوضه ماشي سي با اللوضه. Oui. Voilà, après ça, Grenoble à côté, Grenoble aussi, ça a beaucoup de naïdouras aussi. Absolument. Là, tu as dit l'autre à Lyon, c'est. D'accord. Voilà, donc, Mohamed, je voulais un peu intervenir par rapport au match de la JSK. Donc, apparemment, c'est le mercredi, c'est ça? Mercredi, normalement, 13. Mercredi, normalement, c'est mercredi. J'espère que le championnat en général. Il est un championnat fort. Un championnat, c'est un niveau, c'est un championnat. Absolument. Le titre, il va se jouer entre de grandes équipes. Oui. C'est avec plaisir du beau football. Absolument. Voilà, donc les matchs de la JSK et puis le MCA, ça a toujours été des grands matchs. Oui. Voilà, ça a toujours été des grands matchs. Le match est vraiment. C'est la finale, c'est pas une finale, c'était je pense que c'est en 1999. C'est le Monodiaz ont gagné le championnat. C'est une demi-finale, Voilà, c'était presque une finale. Parce que c'était le dernier match du championnat. Oui.
un de la GSK Sgouasnit تلعب ce dernier match contre le Mouloudia d'Alger. C'était à Oran, le Mouloudia ils ont gagné. Ce qui fait qu'ils ont gagné le championnat. Et la GSK aussi la même année avec l'USM Alger en Coupe d'Algérie. Enfin, dans le final aussi, ils ont gagné aussi l'USMA. Mais l'essentiel, on est là. C'est-à-dire on est là toujours au devant de la scène. C'est le plus important. Absolument. Même si on n'a pas gagné, je me souviens 98-99, même si on n'a pas gagné, moi au moins, on était là. On était là, on était présents. Absolument. Voilà, ma GSK, comme ils ont dit un peu demain, Maïla Tarabhaska, c'est vrai. Moi, je pense إمتى تروح هذا الماتش كي تخسر كان إمتى تروح هذا الماتش كي تروح وحدك نا تروح ضم جروب. Non, là, je m'en pas été, je m'en pas été. Juste année, je me souviens si tu as voilà, je me souviens. Je fais à Cannes, c'est même qui m'ont dit les années 90 et tout. Je fais à Kablik, c'est des images années qui restent dans ma tête. J'ai pas été là-bas, j'ai pas été au stade. انوي اللي جواره كان جيس كان المولوديا يمتشفض كي طون ماركي يعني البلوس. Non, mais sincèrement, le Mouloudia, je me souviens, GSK par exemple, il a Meddan, je crois, Meddan. Meddan, il jouait encore une équipe de milieu de terrain. Il a Farid Ghazi. Oui. C'était un attaquant de la il était un très très bon attaquant. Oui. Il a dans l'équipe de, il a le gardien Hamned aussi. Oui. Je me souviens pas s'il était du côté GSK ou côté MCA. Côté MCA, il a Rafiq Saifi. Oui. C'était quand même un joueur qui faisait beaucoup de spectacles. Oui. Voilà, avec c'est un attaquant qui s'appelle, je crois, Rahmouni aussi, côté MCA. C'était l'époque Nitzma, l'époque Moutchfa Kachouyetzma. Voilà. C'était les joueurs qui ressortent un peu du lot. Voilà. Absolument. Ce qui est par rapport à les pages qui sont Facebook, ce qui est voilà la page des fans du Mouloudia d'Alger. Oui. انا استجملت وسلواي امزوارو نا البريزيدون بروميير بريزيدون على الانديبوندونس لا جي اس كا حاج منصور عبدوش ترحم ربي انا استجملت ونند وسمكتاند باللي ذنسا إيلان إذ لو بير سبيريتيال aussi bien de la GSK que du Mouloudia. C'est une très bonne chose. Mais les Mouloudia ils font des choses pareilles. Eh ben, c'est une très, très bonne initiative. C'est à encourager. Entre les deux clubs, il faut qu'il y ait de bonnes relations. Ils ont fait tout un texte qui est فلاس حكان دو الباركوريناج شفنا ندير فوطو عندها لا جي اس كا لي جوار لا جي اس كا اكود ويذ مولوديا ils ont posé ensemble la photo qui date de 1949 une photo de 1949 alors خدمنا سيد اينات مكيسقرنا ان اوماج فوالا خدمنا سمكتان لا دات ني ما خدمن اينات ما خدمن ستادير خدمن لا فوتو ني سمكتان وين داك دات اينات توت اينات مسقان c'est très très bien d'ailleurs ça réplique les pages je pense le rôle c'est un peu ça aussi voilà c'est d'apporter la vraie information c'est pas que des critiques là c'est pas que des choses négatives. Absolument. Tu sais, des bonnes choses pour le supporter. Bien sûr. Sur l'histoire du club, c'est ça, je pense, pour moi, une page. C'est pas son rôle, c'est pas politique, là. Elle va pas rentrer dans des détails. Voilà. Ils peuvent diviser les supporters. La page de Mouloudia, c'est une très, très bonne chose. Déjà, c'est une très bonne initiative, déjà. Oui. Ça crée une bonne ambiance et puis ça renforce aussi les liens entre les deux clubs et ça permet aussi aux supporters qui ne savent pas d'apprendre aussi. Absolument. Et on aimerait bien aussi apprendre de ce qui s'est passé sur l'histoire de la GSK, comment elle a été créée, comment ses débuts, comment ils sont. C'est très important. C'est des choses qui vont rester dans l'histoire
Absolument. On aimerait bien les voir de temps en temps sur les pages. Voilà. Absolument. Tu vois, il y a la page qui ولا تسكن des informations de proximité liées aux fans du club, etc. لو يبغون نلعبوا ربي لو يض enfin تسكن des informations اسمك تند ما ينات ولا لا باج ولا ماشي سخرن اين اثنين باب الواد لي زينونداسيون من باب الواد تنتيد voilà en même temps les joueurs mais de façon posée normale يعني c'est quelque chose de formidable ما كملنا كاين voilà. Bien sûr, franchement, ça devient presque un plaisir de voir une page comme ça. Absolument. Il est ouverte, une page qui apporte un plus. C'est à encourager, que ce soit Mouloudia, que ce soit n'importe quel club algérien. Donc, nous, on encourage ce genre de page. Oui. Voilà, il faut que les autres pages aussi suivent aussi. Nous, on a besoin de pages comme ça. Voilà. Absolument. Les pages, il est vraiment intéressante. Voilà. Voilà. Eh ben, voilà. Pour les gens qui veulent appeler. J'espère que la GS4 sera un très très bon résultat. Merci à vous. Voilà, merci à vous tous. Au revoir. Plaisir. Voilà. فؤاد ذي اليوم يغادي يسول تنمرتيس ولا غادي هنا لونيس بسعيد comme tu vois les pages de Mouloudia avec 4 ou 5 millions d'abonnés et celle de la JSK avec ses 100 000 abonnés. Voilà. أنودي سوالا سيكينين أسيد نسل أنودي سوالا ألو أمس الخير محمد. أمس الخير لا سلامك. الزول والله الصبر الحمد لله نيوا. كاين مقران سي تيزي رشيد. مقران دي تيزي رشيد لا سلامك مقران. صبا. الله يسلمك الله يسلمك. الحمد لله سواء كيفاش محمد. صبا الحمد لله أخلاق. أخلاق تبع هذا ولتكينك. ميرسي. voilà. Merci. Vous donnez la parole à tout le monde. Chacun s'exprime واحد حسب اللي يجي الناس شنو خصني ندير بالون شنو خصني كل يوم نتكلم في الناس. Absolument. أساكي نساود في الماتش كيفاش Oui. Bon, c'est mercredi, c'est un match de football. Donc la JSK, je pense qu'ils vont bien préparer pour jouer. مربحا. Donc ذاني السنة. خمنا résultat la vie s'arrête pas, c'est un champion, c'est un match championnat, il faut continuer. Par rapport aux relations JSK Mouloudia, les inquiétudes toujours pas les bonnes. Les relations JSK Mouloudia. L'équipe numéro 9 spirituel, M. Hadi Mansour, effectivement, c'est vrai. La JSK, les premières coups d'arrêt, les moyens, c'est chose sur les sous. Very rouge, Mouloudia, c'est ce qu'elle a tenu. Absolument. Les premiers coups de Mouloudia, ce sont very rouge. Allez, 60, 81, journée vers la JSK. Espera se não tem Mouloudia da GSK, very rouge. Oui. Mouloudia, c'est du couleuris, very rouge. Bon, en 73, on a 72. 73. La JSK, la Coupe d'Algérie, c'est un juillet que je Mouloudia. La JSK, troisième buteur, David Issimar. Bon, il y a eu des escarmouches qui sont escarmouches الخير والفدادي شرط واحد يعجب هذا الحد يروح على الغرس. نو انا كل شويه مي كوم دي ديريجون سمينا شنو البالون سمينا شنو لا فراتيرنيتي الجويه لي دو زيكيب بلا كوتي لوكالادي كاين يمشي داك كبير صغير لي جوار لي فاجيسكا المولوديه الحسنات اللي كيتوابط شانا كي نونسوم شانا من ساكن صافي pour dire que c'est un match de football. Ça a été toujours de grands matchs, c'est un spectacle. Voilà, je vais en un spectacle. Ça a été toujours comme ça. Il y a un match avec Hanna en 83, avec Chira, c'est Saint-Juillet, la Coupe d'Algérie. Le Michel Halat de l'Armée qui marquait. Non, c'était un grand match. La Giscard, c'est un grand match. Parce que il y aura quel qui arrive, qui arrive de Woodsport. Les anecdotes du carnaval. Maintenant, ils sont aussi, nous, c'est en 2001. C'était la finale du championnat. Et même, le championnat en deux groupes.
jusqu'à classer premier d'ailleurs, il est classé premier. Après la finale, il a les prolongations 1-0. C'était une PV Bourara. Il a fait une PV, il a marqué un but. C'est une marque la finale du Mijma. Donc voilà, avec lui, je ne peux pas dire, on a eu toujours un régiste, on a eu toujours un supporter Marguerite. Le spectacle, le rectangle, le spectacle des Garata. Toujours, ça a été toujours comme ça en Suisse. Jusqu'à Mouloudia. Je serai un classique parce qu'il génère un public, il tient des spectacles, Inch'Allah, on dit des putains ou des spectacles. Inch'Allah, jusqu'à Terva. Inch'Allah, bien نتمنى. هكا فوالا وتعطي الغرف تنميرتي كمقرا تنميرتي. ميرسي يعطيك الصحة وهذه لهنا. أيا أو بليزير روحي لهنا. ميرسي. سلامة. مقرن يتجي رشيد إغيد السولن تنميرتيك مقرن صوت غرون نتكمل قرحية تسوتي ولا 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 ودي تسوين بهنا فريد داودي إن يغيد لا فينال 1999 à Oran. La GSK a perdu 1-0 inscrit par Rahmouni. Par Rahmouni à la 79e minute. GSK بوغرارا راحوا بالحملات تجريوش زافور بالقايد الطهارة مدان غازي نازف نازف بوبريت فوالا اللي سميك كاينين دونك فوالا أصوات غرون مولاش قريبا الساعة ونص ما توالى مساكين لا كونكورونس أكود شيف ملال انفيتاريو لا راديو قناص جو راديو وزري غانا على حسب كدينا يون كيني غريغ تتزقلي إناك وقيلا ويحذرانا شيف ملال إلى ميسيون كيني عندهم دي توارد يعني ودي توارد فوالا يتوارد موسوني اكل الساعتين و ليميسيون كاينين شريف من الوخيله ديالي يطفي كرانا وزرانو فوالا ازول سلامك يا محمد. سلام سلامك الصديق صافا صافا شويه هيا صافا الحمد لله اخلا لاباس اخلا كاين ربي اميك الساقيت بوات تقديمين تقديمين مي ساعة لا كونكورونس استكيني ساعة لا كونكورونس تروح ما كنت رجعوا راديو ها نو اللي تابع اكيد لكن سلا كل والله داكور وي روح نرجعوا راديو سكيله لا التم اللي عندنا مكتير شويه فوالا زيك النية يعني وتك بحريه الماتش نوصل السنه وين 99 1999 وي لا فينال دي اورو وي فينال الشامبيون غارديان دو بيت بوغرارا نازف بن حملات دريوش زافور سلمون القايد بوبريط غازي مدان رحموني ايت طار فوالا وي فوالا اكشمد رومبلاسون صايب 75 مينوت رومبلاسيون ايت طاهر وي ستا ماتش خدعنا 119 مينوت ماركينا ان بيت رحموني لاندي سطيف زيك ماشي في راس وي شويه تيد مولوديا يلعب الي 11 نتا فوالا ثاني نسى ماركين البيت مازال دقيقه هذه فاك الماتش البرولونغاسيون ماركينا البيت النيو ففي الشامبيون دو لا جي اس كاتساويني ميل روحها وي تما فوالا هذا انا قدينا نيفو يمرني اللي يصب بارابور ميغلا خالف ذا طونسيون وي خالف الديبيني ميغلا خالف نتا زيوتكو لي زانيني وتسبالنا راه امبوسيبل دوغال الا الفيزيك سورتو الفيزيك سان الفيزيك زيك سان الفيزيك سان اللعب الا شات والي سورتو لي ماتش ني تسوالي كسروحوا على الستاد 5 جويي ولا في بليزير فوا ديالنا سي دي ماتش مقريت لي ماتش 5 جويي
فاند كرزن مليح هنا ستاد ارشي كومبليت شورا ما ماشي لي ماتش فاند العالي ثنا 5 جوي مي افري داكي بونار بولوغين ستاد 5 جوي ثاني فركسا كاين كرزاره البريزيدون يجي مولود ديال الناس نلعب غير دينا ما سقم مع الستاد سي اوفيسيال دي بولوغين لعب بس خمن دا كومينيكي دا مدي داكي الهداف مي الهداف يفو با برون بور دو لارجون كونتون تورا ما خدم من لا ليغ البريزيدون كي لا ديكلاري هو اللي لعب دي 5 جوي دونك سي اوفيسيال سي لا ديريكسيون مولود ديال اختار ما يوغي لا ديريكسيون لو اسما في الستاد بولوغين ريسوفينا كلينا لي ماتش نسن جوسكا نوفال اوردر ما خدم من الستاد اسمع لو اسما لا ديرنيير فو تروح على 5 جويي ماشي سانكسيونيت نو الناس تاع ماتش يروح فورفي وانه كاين هذا اللاعب انا كوز يا دويكيني وما تروح الا فين اللاعب اني انا سي دي جور سي دي دات فيفا الوغ دات فيفا ساعه نلحقوا مي اني هذا وين لحق نسن ديال الكويناتا هذا وين لحق نسن انا تو فيرا موحد اني ما إلا لا ليغ بروغرامي الماتش 5 جويي هكا جي اس كا تروح مولوديه تروح انا تا وين جي اس كا تا وين فورفي اي فوالا وكيني جي اس كا تا وين الماتش باسكو ني خلنا كي حمادي ومن بعد يبولوغين ومن بعد ناكي 5 جويي تورا دادو غالنا وينات تقول دلعب زريغ نكون ثلاث نوار تقصي طاقين كدر 99 دو جروب يخدمن من بعد غنكسنتن من بعد تورا انا كقارنا في دنرن اشاك فوا ذا بدل نكون شامبيون انا جامي تنجح وتاعنا ستابيليتي وي السازاكي واش السلايان تيكوال 18 تيكوال 20 بعد ريتي در 16 من بعد خدم دو جروب من بعد ديك دو جروب رد دو جروب اخويا نكون فيه مارا سي با نورمال روين بصح سي با سيريو سي با نورمال سي با سيريو كدني سي با نورمال سي با نورمال يا محمد ابسوليومون هذا اش راه نخدم نكون انا نتفرج دايا بيان سور نفرج كان سيتو نتعقل كان هذايا ملي زانيني لا جي اس كان زيكوت صغير راه والله ما والنتي بصح امبوسيبل دوال امبوسيبل هذا فرفار شفي راسي لي ماشين اصلا شفي راه واحد بيان سور شفي راسني دا كومان 5 جويي بن شيخ يتسكن تا واحد ولا ما تولي غير تطبغ عبوضي يعني تولي الهداف في مرد دي هدر الناس مي سيتي اون بيرسوناليتي لارباسون دو سرباح مغرسي لا حناجي لا عبود لا عنان الى باريس الى بالحسن مي باريس سعد دوادي ندي شوفهم العيد زيك نكون دوادي نيميرو 11 ني لا صار وانا ما يتفتش لا غوشر داخل ديري بصح مي بن شيخ انه زماركي يسد بايلاش ما شفير ومن بعد ويض ارزاتي درنون مي يغال دعويس فلاس يعرفوا ربي عويس ان غران اتاكون عويس ابسوليومون عويس ان غران عويس ما ذكر السي دار داخل ولا شوف قصر يا نسو قروي وي قد لي جواري تحلاج لاجياس كاد وي كيفين سنادي ثورة ولا شيتنا محمد سليمان عويس من المرات محمد من 100 صافي ندرا ان شاء الله هكا عويس نار مثل كني غدا سنويه والسن معليش انصبر ان شاء الله انصبر ان شاء الله ان شاء الله نربح لاجياس ان شاء الله تربح تخمم سيربريز من العوايد اللي ندي 5-0 دي بولوغين بالك السنه عاود بريده كالسنه ثلاثه بالك ممكن معليش بالك انت لي لا شونس دو نوتر كوتي بوركوا با ديسكون سويت فوالا ان شاء الله جاك لنا مازال تسوي الويض ان شاء الله على بروشان محمد ان شاء الله تنميرتيك ميرسي يا صديق ميرسي فوالا اخلا قريبا وقت الساعه 9:30 مع هذا نحبس لما تسول سي بون متسول مالا نكوبيها ديك تزرع ماميتي نقارد نزيد ساعه على منايا
اقرا يدون ما تبغى ما تسولم ما تداوم يعني اسمك تاعك كان بن شيخ ما تسلم اسمي مزين امكي تدري بلي امكي لا فريد الزول محسن سعيد. لا سلام ياك حميد وخيله. حميد تعرفت صوتي. حميد ديمباري لا سلامك صافا ماشي ديال باري ها. دي كندا حقا وخيله ياك كندا. شري كندا فرحونا. اسمحي هذا صار ما هذا صار على كندا ان شاء الله بوركوا با ان شاء الله ابسوليمون ياك صافا قدر يصمد الحال صمد وي لا صمي لاباس وي الا شويه بغي يخلي الكثرار وي فوالا كوني قلبي كونو زرونطور ديالنا تاكل قرفاغ غادي وي قرفاغ معليش نعم اما صافا قلا محسن باش انا في لومبيونس نزيك كوي تمكي تتابع الجينس كامكي يا محسن زيشني طاجيسكا سيتي زر عدن تشرا لي رونكونتر سوتي المولود ديال لا جيسكا سي دي رونكونتر شودو لا بليبار تاسي غراندي 5 جويي ماشي دم زورا ما كان زرا مشي جيتني تسوا انا كاين دي بولوغين تسوا انا كاينين لعبن زيكا كينا العوامة قاعد انا كاين تسوا نلعب ندروي با ومن بعد سادير زيكني ما كاينين بروغراماسيون جوست سي جوست لي ماتش يعني سي دي تري بون رونكونتر محسن سعيد لي 5 جويي لي ماتش مولود ديال جياسكا CRB GSK, c'était vraiment, c'était formidable. C'était l'ambiance de, les supporters, voilà, quand même, il y a, bien sûr, la mentalité, l'âge تروحون دلوقتي هكا تروحون نعبر مقرانين 40 طون 45 طون 50 طون ادوار الماتش تنزل ماتش دو فوتبول شلون تروحوا زور لا عمري يدير كريون سيريزمون محسن ولا غير ماتش 20 اوت جياسكا سيربي والله ترم ولا شندا قيمه ولا داين أظهري والصورة ظهر نظم النظم مدة الجست مي يافي كومام زغل يافي شفيق يافي كومام كان يافي دريس في أتعقد يونيك دي قارة شوار تعقد ما سيبورتير لاجياس أتسماكيد بيتنعقد دي قارة شو غار بون لا ويني اللي أنا على كل حد قارة mais quand même, par rapport à ces dernières années, depuis le dernier match, c'était la Coupe d'Afrique. C'était la Coupe d'Afrique. La CAF. Après, ça y est, au général, parce qu'il y a des choses. يتعجب التراث c'est des agressions et tout ça donc c'est malheureux pour le football algérien. L'ambiance était puisqu'il y a des moulins il y avait de Hadar c'est des matchs vraiment formidables. Il marquait une rencontre qui m'a marqué, c'était un match de 83 l'un des meilleurs matchs. Il y a aussi un match de 76,
ويجا المهم علاش يعني زيك لعبنا لي روتور لي كارت فينال لعبنا لي روتور فريمون لي دو ماتشا كاين ماركي خاطر لا جي اس كتلعب مليح السنيو يافي يون لاربيتر ريموت لاسيان فوربي قرناس بن غزال تريد اتما لا جي اس كات ماركي سيني اورجو مولوديا ils ont marqué 2 buts c'est عايز لكن مازال طريقه عندها ديجا دي لا دايكسيون المولوديه il marqué 2 buts hors jeu وقيل راكم d'Algérie يهضر c'était à peu près 75 اكيد 75 76 75 c'était le match كذا عندنا 3-2 عندي ماركي بن شيخ فيتي مراد عماره سيتي ان ماتش فريمون فابيلو سيتي ان ماتش يلعب مليح ولي ماتش المولوديه زودا دائما لهون مي الشيء زماني بن شيخ حاشا عندنا ثلاث عفوا ربي عنان عنان بصح بلوكي عنان سيتي زرير تفقد عليه بن شيخ باسكو ويا ذا بينالتي كوفرون ومن بعد يلحق باريس de Paris aussi هكا الى كومباتي بيان سور aussi بن شيخ au ballon pied vraiment c'est l'un des meilleurs joueurs oui فجأة زرانت لور عندنا عندنا فريمون يجزم حتى عندنا نقدر نستفاد بن شيخ يا كاد بينالتي كفرون فيني 20 متر يمولوا ديال يعني من تجهد Mais ils ont le même numéro, hein, Ben Cheikh ou Annan. Le 6. C'est des 6. C'est des 6. Nous, Annan, c'est un joueur infatigable. C'est un joueur sérieux, infatigable, des balles puissantes. Exceptionnel. Oui, il y a Annan. زعما تشبه surtout هكا surtout dans des confronts comme ça tout ça تشبه في دريون بالعباس قناص عمار ماشي عمر السيربي الديفونسور لونسيان انترناسيونال لونسيان خطير عمار كي سي ان جوان بالعباس سي ما يتريشن كونفرونس على بلاتين يعني تر بون جوار تنديس لي زاني 75 74 76 فوالا لا جروند ايكيب دي بلعباس absolument اي بان عشرين ماتش جي اس كا مولوديا سيتي دي ماتش بيان toujours 100 000 80 000 spectateurs دي هكا من بعد لا جينيراسيون في الحق دار طاير اي بارفوا ما تقمر باش نلعبنا كينا ويكلو نغاكا الزران كانوا تشاوي كيلو ريبير داك الحراره الناس ريبير داك يعني سيرني ساكن القار فوالا بيبري ما هواياش بون اطاس الحوايج يبغى في الدنيا بيان سور مي لو اختارت كفايه باسكو جيسكا فوالا كنا نسيو افيك لونطونت oui, l'histoire de l'époque, les Mziani, les Debah, les Lala, les Bronsi, les Zorel, les Aïssaoui, les Atoui, les Tchalabi, معليش سؤال تسويها غيدك هذيك الطرطايضه وياك شي طول مرحبا يسك هي كان استوى غطاس نو ولاش فلاس خطي ولاش فلاس يا با بروبليم حميد شكيت هذا داويض هكي غيد انت ما ويا غيد فلاس بان شاء الله هذا هذا كان نسوي تما كي شفتي في الفوت او انت مصون بلا ما لو تامينو دبا سورتو اسمك فيا كيني لي فالور لا جي اس كازيك لي كرون جوور
ماذا بيا ريغولارمون تحكوا باغ اكزومبل سور ان جوار فوالا فلان يمكن تبعض الناس بيسك تبعض مليح لا جي اس كازيك وي تبع مليح لا جي اس تبع مليح لا جي اس اثني دنسمك كثير ماذا بينا bien sûr, les anciens joueurs, bien sûr, là, bon, toute génération confondue, bien sûr, il y a des joueurs, il y a des joueurs. Voilà. وتروحوا نارا Absolument. كان نيزوم سمح لي عطله كان نيزوم كورا كان راح نقروا يونم ادغير يعرف يعرف تفض اثن زيد اثن ثلاث جينيراسيون كلش مي يعرف يونم ادغير Oui. C'est vraiment exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Voilà, اسمح لي ما عطلغ ميرسي نو تعطلغ يا با دو بروبليم يا با دو بروبليم ميرسي بوكو يا حميد الله يسلمك هيا او بليزير على خير سلامة فوالا أصوات غورهن مثل غامل هاد السيولم قلاغ ديما سريد نخال نويغ تقلي نويغ هذا السيني رشيد حمودان نويغ هذا السيني هذا غادي يكيدنا وظهر على ما يزمر هذا يتساول سيري ديسبونيبل ما يزمر هذا يسيول باسكو فوالا تقلقا كان الرشيد الناس غادي يوثرا فامبيونس نزيك لا جي اس كامو يعيارا وزرا باش زمرات تفاك ديالنا وزمرا سي تكنيكا وندعطر هذاك سيرفتي دقيقة ما إلا ورا دي سيولن ولا نقال كسيليسيا هذا دي سيول apparemment سي دي سيول مي ويقيمنا ودي التفرع رشيد ألا سلامك رشيد زول سلام محمد صباح كويس لاباس ما يبغى ربي شي لاباس صباح الحمد لله وتعيض انا كويس السكينه قوى الخدمه نورمالمون هكا والله هكا اون ايت اوبليجي بيان سور سي ميتي il faut le faire ابسوليمون لا سلامة كدينا كان ودا غادي سلن غادي توالين داني سيني وكيد مس رشيد حمودان جورناليست de plus doyen normalement tu es doyen Rachid لا خطأ non le doyen يزوري مازال يقر مساهم في محاوشين محمد حوشين ابسوليمون كي لو دويان وي ومن بعد الشيء الدويان فوالا يزوري القديشكي فوالا لا سلامك الرشيد دونك مس رشيد حمودان c'est un journaliste, il collabore ou il avec c'est un journaliste Horizon en même temps il est très proche de la GSK, il est historien, il habite dans deux numéros spéciaux Rachid. Deux, pratiquement trois. Il y a avec le Hadef à l'époque et deux avec Horizon. Il y a une spéciale Coupe d'Afrique ou un spécial championnat sur la GS4 donc il s'est تقصيدين زيك تسيدنتورا ويا تسيدنتورا السنة تقصيدين خلفوا مليح لا GS4 رشيد نخطا نكون مكيسيناي ون دبر ثراو تمرتاكي لاجيسكا وقبيل حملنا لاجيسكا سيك ماشي ذا قبيلي تاكي في السنة مكيسينايون يرحم ربي ومار بابا il a été l'un des premiers initiateurs pour la création de ce club. Donc il a fait partie d'un groupe qui a initié une réunion qui devait être une réunion pour créer un club corporatif. Bon, bah, ça s'est terminé, le pourquoi pas d'une association sportive affiliée civile plutôt que corporatif, alors qu'à l'époque c'était un petit peu l'idée avait germé chez les syndicalistes.
des communistes, des travailleurs de la société, dont mon père était membre. Voilà un petit peu de ça, Mouda, Omar Zouk plutôt. Donc, voilà un petit peu. Donc, on ne peut pas, bien sûr. Si quelque part, c'est normal. Absolument. Ça a des couleurs qui sont teintées de cette couleur, donc tu ne peux pas échapper à ça. Absolument. Voilà. Rachid, dans 3 jours, dans 3 jours, le Mouloudia. Je suis en direct. On est en direct. Donc, voilà. D'abord, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de la chaîne Guinek, depuis Al-Karahi. Senir Zoul, Salfarh, la merci. Voilà, donc les douilles Thaki. Tu es le bienvenu. Donc, voilà. dans quelques jours 3 jours واقيلا مسنا الحسبه شمت الحساب هذا شويه كان الى الماتش لا جي اس كا كونتر المولوديا انا بارامون مازال وفرارا ما الى يبولو غينا 5 juillet mais quand même on peut parler نيا شويه un peu de l'ambiance زيك او les hauts faits les rencontres يتيلين قال المولوديا الجزائر وكذا لا جي اس كا وقيلا شحال 100 ويوث 101 رونكونتر وقيلا مغري طارا يديلان دون ليستوار امشي داش الزمرض هذا غيدير هذا كان غيتسمكتي في لومبيونس في لي بون رولاسيون في لي L'ambiance est à l'image un peu de toute ambiance d'un classico. La Mouloudia, ça a toujours constitué un des matchs phare de la saison. Dans une saison, ça constitue toujours, ça a été un peu de tout temps, dans la mesure où c'est un derby, deux équipes, entre deux équipes qui se connaissent assez bien, qui sont d'une même région. Donc, c'est tout à fait normal. Une certaine rivalité, mais une certaine ambiance. Que le plus important en Irak, c'est que rare où ce classico s'est terminé par disons que rare où il s'est terminé par un match nul. Bon, mais souvent c'est les équipes qui soit l'une, soit l'autre qui remporte le gain du match. Oui. Donc, jusqu'à Mouloudia, ça a été toujours un petit peu un match qui a toujours constitué une grande rivalité entre les deux équipes. Oui. C'est toujours très disputé. Très disputé, le match est très... Bon, on va jouer pratiquement avec le 102e match. Oui. Cette saison, c'est le 102e, puisque entre coupe et championnat, à peu près, coupe, championnat, coupe de la Ligue, parce qu'à l'époque, il y avait la coupe de la Ligue. Oui. On est à peu près à 111 matchs entre les deux équipes. Oui. En championnat, je peux te donner des chiffres. En championnat, la JSCA, elle dépasse le Mouloudia, puisque la JSCA totalise jusqu'à 34 matchs, 34 victoires pour 28 défaites et 39 matchs. Voilà. La JSCA a concédé 109 buts et elle a marqué 133 buts. Voilà un petit peu les chiffres serrés. Achou, de la Coupe d'Algérie, souvent, c'est les victoires revenues au Mouloudia. Maintenant, on reste dans le cas du championnat. Et le championnat, ça a toujours été un grand rendez-vous entre les deux équipes. Les deux équipes, absolument. Donc, pour cette fois-ci, je donne ma petite rêve jusqu'à Bayas et le Mouloudia des stades Bollorène. Et puis, au match retour, on a un match nul. Égalisation de
la Gisca, après le but de Friot, l'égalisation de Saadou, normalement, Mikfa Ana. Voilà pour le dernier match. Voilà pour le résultat jusque-là. Mais bon, la Gisca Mouloudia, ça a toujours été une grande rivalité. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand la Gisca, quand elle est recevée au stade du 5 juillet dans le cadre des coupes régionales, continentales et autres, c'est beaucoup plus les supporters de l'USMA qui étaient aux côtés de ceux de la Gisca que ceux du Mouloudia, même s'il y avait beaucoup de supporters du Mouloudia et avec la Gisca. Donc ça a été toujours un petit peu une rivalité. Voilà un peu. Même si cette rivalité, elle a été plus ou moins entachée, ce que c'est Adam avec le fameux match de coupe que jouait à Constantine, où beaucoup d'eau avait coulé sous le pont. Sous les ponts. Le match de Constantine. Sous les ponts le pont suspendu de Constantine. Absolument, c'est vrai. Ou alors le pont de Sidérach. Donc, mais bon, ça reste toujours un match, ça a toujours été un match d'ici, un match intense. Il y a quel que soit l'enjeu. Certaines années, de temps en temps, il faut l'avouer que de temps en temps, une ou l'autre équipe, lorsqu'elle est en mauvaise posture, l'une ou l'autre équipe donne un coup de main à l'autre. Plus souvent la Gisca. Voilà un petit peu pour rester dans les faits anecdotiques. إني كان رشيد استقصير تولد غير شيء كان باش الصغار يونا كان ديريكت جايد ان بتي ميساج ديالنا يناد المزمره تستقصير في ليستوار دو مايو لا جيسكا لاني قالش في راسي كاين 72 73 c'est la vert rouge. Bon, le maillot de la Gisca, effectivement, quand au moment de la création du club, il est vrai que la Gisca qui débutait, mais l'histoire fait dire que c'est les premiers à avoir aidé la Gisca, ça a été l'USMA qui avait remis des chaussures, des ballons. Pour ce qui est du maillot, si la Gisca avait opté pour le maillot, à l'époque, les couleurs même si dès le départ, tout à fait au début de l'histoire de ce club, la Gisca devait porter le jaune et noir, jaune et vert, pardon, parce que c'était en relation avec les couleurs de la ville qui est Tizi Ouzou, donc c'est le col des genêts. Donc comme le genêt était une fleur jaune avec des branches vertes, donc on devait être jaune et vert. Mais comme le Mouloudia représentait le symbole d'une révolution, le symbole d'un pays, puisque le drapeau algérien au départ, Asmilfa, il fait avec les couleurs vert et rouge avec du blanc. Donc il fallait un peu rester dans cette dynamique nationaliste. C'est dans ce sens. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, quand tu prends par exemple les équipes tu prends pourquoi est-ce que les équipes de Sétif et de Guelma et de Skikda, ils portent le noir et blanc, c'est en rapport avec les événements de 45 Kharata. C'était beaucoup plus un maillot blanc entaché du noir, ça symbolisait un peu le deuil ressenti au niveau de cette région, notamment lorsque les événements du 8 mai 45 ont marqué cette région, c'était Kharata, Skikda, Guelma. Bon, voilà un peu. Et puis, il y avait aussi, en termes de couleurs, il y avait aussi les équipes qu'on disait pro-coloniales, mais qui portaient les couleurs jaune et noir. Tu prends par exemple l'US Chaouia, qui s'appelait à l'époque Camp Robert. Tu avais aussi un peu le Harash, tu avais Tbessa,
Il y avait aussi de pas mal d'équipes parce qu'on les distinguait un petit peu comme ça, comme étant, parce que le Harash Ismizik, l'USMMC, l'Union sportive de Maison Carrée. Donc voilà un peu l'histoire des couleurs. C'était beaucoup plus pour rester dans le temps de la Révolution. Mais initialement, à l'origine, sur les statuts du club, il y avait les couleurs du club, c'était du jaune et vert. Absolument. Déjà au départ. Mais bon, c'est resté comme ça. Là, jusqu'à longtemps joué avec ces couleurs vert et rouge pour rester toujours dans cette dynamique. Voilà un peu l'histoire, ce que dit l'histoire. Absolument. Donc, mais cette même histoire de Qara dit que le premier club à avoir apporté son soutien matériel a été l'USMA. L'USMA, hein? Oui. Mais comme souvent, on regarde davantage le maillot que les chaussures. Donc, on aime la logique du maillot qui est le rouge et vert, enfin le vert et rouge. Voilà, qui représentait les couleurs nationales. Absolument. Voilà un peu ce que dit l'histoire. Merci. Rachid, والسنة كي توالد كشتينيو كومام en tant qu'observateur, tu vois à peu près la JSK, Rwanda Sawad avec problème qui les mauvais résultats كاينين ومن بعد لابريسياسيون تكنيكيين كشتيني وديرني ان بronnostic في لا رونكونتر كاينين المولوديين يدي تسدون. Qu'est-ce qui se passe avec à peu près? Ça peut être. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris si la JSK gagne. Oui. Parce que ça peut constituer un déclic, ça peut constituer. Oui. Mais, à mon sens, soit nous allons gagner, soit nous allons prendre une clé. Mais, de l'une, tout porte à croire que l'équipe est motivée, parce que, bon, à commencer par l'entraîneur lui-même qui n'a pas envie de voir son équipe perdre. Oui. Parce que quelque part on dit qu'il est en sursis, mais je ne pense pas. Oui. Parce que tout d'abord, on a tout intérêt à ne pas chambouler dès maintenant. Parce que je veux dire, le truc, d'abord, limoger avant la fin de saison, limoger Belud, ça pourrait coûter cher au club. Oui. Parce que, à la limite, si on veut rester dans le respect sauf si véritablement Belud, il n'a plus de solution, il serait amené à une séparation à l'amiable. Oui. Mais sinon, il sera là dans la mesure où même le contrat objectif qui a été signé avec le club, c'était un minimum d'un titre pour cette saison. Maintenant, s'il ramène pas le titre, donc c'est supposé qu'il sera mis fin aux relations entre les deux clubs. Oui. Mais je te dis, encore, tout porte à croire que ce dont je suis plus ou moins sûr, c'est que l'effectif qui affrontera le Mouloudia pourrait connaître de gros changements. Oui. Parce que là, il faut dire aussi que Belud, il n'a pas de profondeur dès le banc. Il n'y a pas ni de truc de la qualité, même s'il y a de la quantité, mais la véritable qualité fausse. Oui. Donc, d'ailleurs, lui-même, il te dit qu'il y a certains joueurs sur lesquels je comptais, même le président l'avait déclaré qu'il y a certains joueurs sur lesquels il avait énormément compté, ne sont pas en train de donner satisfaction. La chose, c'est aussi en principe, si rien pourrait ne c'est que Mekidesh pourrait faire son entrée dans l'axe. Oui. Donc, Mekidesh, joueur né de Brunswick, Canada, il pourrait un petit peu, parce qu'actuellement, la faiblesse de cette équipe reste un peu son compartiment défensif, notamment son axe qui est en train de prendre beaucoup de buts
sur balle arrêtée. Donc, selon un peu mes informations, mes idées, je pourrais intégrer. Et puis, bon, ce serait risqué de faire jouer un tel joueur dans un tel match. Je crois que parfois, le football, il a ses caprices, et le football, beaucoup de grands joueurs ont débuté par beaucoup de jeunes joueurs ont débuté par de grandes rencontres. Absolument. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont débuté dans des rencontres à enjeu, ce qui leur a permis de se faire un nom, d'éclater et de continuer sur la lancée. Donc, rien ne me dit que ce jeune-là ne pourrait pas apporter sa touche et permettre à cette équipe de stabiliser son grand parti. Par ailleurs, je sais aussi qu'il y a un gros travail psychologique qui est fait. Oui. Le groupe est en train d'être mobilisé, notamment les attaquants, dont Hamron, qui ces derniers temps n'est que l'ombre de lui-même. Il n'a plus cette grinta, il n'a plus, enfin à l'image de tout le groupe d'ailleurs. Il n'a pas cette grinta, il n'a pas cette on sent en lui comme une certaine lassitude. Donc il faut le remotiver, pour lui permettre d'être un peu performant comme il a été dans l'année dernière qu'en début de cette saison. Absolument. Parce qu'il faut dire que en attaque aussi, ça ne brille pas trop fort. Absolument. Là aussi, Belud, il n'a pas trop de solutions. Absolument. Et Kenyoni qui tarde à prendre sa place, ça pose beaucoup de questions. Donc mais disons que ça peut constituer un match qui peut permettre à cette équipe de repartir. Mais bon, mais ça reste tout de même très difficile. Bon, maintenant, on ne connaît pas encore, parce que si la Ligue l'a programmé au stade du 5 juillet, apparemment, le Mouloudia est en train de faire un forcing pour recevoir au stade Boulorine. Et à mon sens, le stade Boulorine, l'historique des deux clubs, la Gisca, que ce soit à Boulorine, que ce soit au 5 juillet, quand la Gisca est en forme, rien ne l'arrête. Absolument. Et le Mouloudia, bon, il faut dire que le Mouloudia, c'est ce que c'est digne. Du moins, en début de saison, il a le vent en poupe. Mais aussi, il a recruté, il a fait un bon recrutement. Sur le papier, entre les deux équipes, le Mouloudia est meilleur. Mais bon, ça reste sur le papier, parce que parfois, ça peut se jouer sur un détail, sur un moins que rien. Donc, voilà un peu comment se présente cette rencontre. Je te dis, personnellement, je sens une victoire. Mais si on ne gagne pas, on prend une tannée. Voilà un peu parce que le Mouloudia, ils ont à cœur comment dire, de prendre la revanche de Squassé Aden, parce qu'ils n'ont pas encore oublié la raclée ou Squassé Aden. Donc, où ils en ont pris Bouindakchoual, surtout que la période de Guillaume. 5 ans. Voilà un peu ce que. Merci. Parce que Squassé Aden, on leur a mis 5 buts quand même. Hein. Absolument. Mais bon, Squassé, il faut dire que même si on a fait un recrutement, mais il est difficile de remplacer un Ben Khalifa, de remplacer un Chiti, et même un Ben Youssef, hein, parce que que tu le veuilles ou pas, avec le caractère, avec tout ce qui lui est reproché, Ben Youssef reste de même, il reste tout de même
une valeur sûre, voilà. Donc, puis nous avons un gros souci à SDF. Oui. Voilà un peu Merci. comment se présente le match. Mais bon, Nérac, Matsramar Lahsavik, ça reste toujours un match indécis. Absolument. Donc, Absolument. Voilà un peu le. Merci. Voilà, si tu veux d'autres questions. Merci, globalement, tu es un peu proche des dirigeants de la GSK, aussi bien technique que administratif, que dirigeants net. Tu vois là que tu étais très proche d'eux. L'état d'esprit, tu vois là à peu près mec, avec ce qui s'est passé, il y a comme certains de nos confrères. Ça reste bon, c'est un entraîneur qui est habitué un peu à la pression, qui est habitué. Bon, ce n'est pas un entraîneur qui vient de débarquer. Donc, c'est quelqu'un qui reste quelqu'un de très. Il sait que la tâche n'est pas facile. Mais aussi, il faut lui reconnaître aussi que Nérac n'a pas la profondeur nécessaire. Donc, il est obligé de faire avec ce qu'il a. Peut-être qu'en donnant un peu confiance pour des jeunes, il peut faire ressortir la chose. Donc, Nérac, lui, en tous les cas, il ne paraît pas inquiet outre mesure. Mais là, il se dit que la chose, elle peut être. Il fait face normalement à toute cette pression, aux exigences du public, etc. Encore une fois, la GSK n'est pas une équipe ordinaire. Oui. Donc, n'étant pas une équipe ordinaire, c'est toute une philosophie qui est autour de ce club. Oui. Donc, ce n'est pas un club quelconque. Donc, c'est tout à fait normal que s'il y a une certaine pression, il est tout à fait normal que tout le monde un peu la ressente, cette pression. Mais ça n'empêche pas une Vélud ou autre de dormir. Parce que tout un chacun, cette équipe, bon, est-ce qu'elle a ça reste un problème de ressources mentales. Est-ce qu'elle a les ressources nécessaires pour ça? Oui. C'est tout. Parce que même le match contre le Mouloudia aura aussi au mental. Oui. Il y aura, c'est à l'équipe qui aura un mental assez fort qui pourra faire la différence. Absolument. C'est tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est dans le mental. Oui. Mais bon, je te dis, Eldiner, tout de suite que cette équipe du Mouloudia, elle aura à cœur de vouloir confirmer un peu sa période faste actuelle. Absolument. Donc voilà, c'est un peu la chose, comment est-ce qu'elle se présente. Absolument. Voilà. Bon, pour le reste, pour rester dans le fait anecdotique, il faut dire que la JSK, dans ses victoires, elle a marqué ses victoires par des clubs, par des scores fleuves. Hein. Oui. Donc, si je prends un peu, un petit peu mes archives, et puis contrairement
contrairement à la Gisca, le Mouloudia a eu à faire quand même, des descentes elle a subi plusieurs relégations. Donc, si le Mouloudia était resté comme l'est la Gisca depuis son accession en 60, aujourd'hui, on aurait la Gisca. La différence avec la Gisca depuis ça, elle n'a jamais connu ce que c'est que l'amertume d'une relégation. Voilà un peu ce qu'il y a de probant dans cette équipe. Maintenant, pour le reste, il faut dire que il est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime de la part des supporters d'attendre quelque chose, d'attendre un plus. Surtout que la promesse leur a été faite de l'équipe allait gagner quelque chose cette année. Ouais. Mais bon, cela souvent on évoque l'histoire de la Coupe d'Afrique, mais en principe, la Coupe d'Afrique, l'équipe a atteint les objectifs. Le premier objectif qui est d'aller au pool, mais ça ne doit pas constituer l'une des raisons des prestations actuelles. L'histoire de la décompression, ça peut se faire au bout de 3 matchs, mais quand même, le dernier match joué à Conakry, il n'est pas de récente date. Mais ouais, il y a quand même plus d'un mois, un peu plus d'un mois derrière nous. Donc, absolument. Donc normalement, si les joueurs sont bien préparés psychologiquement, la Coupe d'Afrique, on commencera à y penser dans une dizaine de jours, puisque le prochain match de cette Coupe d'Afrique, ça se situe à peu près vers la fin novembre. Donc, il ne faudrait pas aussi trouver des prétextes sur cette Coupe d'Afrique. Absolument. Il faudrait que l'on ait cette préparation pour mettre un petit peu, pour éviter de mettre encore la pression sur les joueurs, mais aussi qu'il ne faudrait pas que ces joueurs, en lisant les déclarations pour dire que c'est la Coupe d'Afrique, qui restent dans le bain de cette Coupe d'Afrique. Non. Oui. La Coupe d'Afrique, c'est une échéance. Le championnat en est une autre en attendant la Coupe. Donc, mais il ne faudrait surtout pas se laisser distancer par cette équipe du Mouloudia, parce qu'actuellement, déjà, en l'état actuel, la Klanar a pratiquement 7 points. Bon, et donner 7 points, qu'est-ce que c'est que 2 victoires pour toi, 2 défaites pour l'équipe adverse, et tu es à son niveau. Mais bon, cette année, avec le Mouloudia et le CRB qui sont en tête. Le Mouloudia, c'est un match en retard. C'est un match en retard, Wakila. Le Mouloudia, c'est en plus de ça un match en retard. Hein? Et c'est vrai, le match en retard, c'est avec la cotation de 3-1-0, même si c'est un match de retard, elle peut perdre ce match de retard et rester au même nombre de points. Hein. Je sais, mais ça reste miracle. C'est pour ça que la cotation est aiguë. 3-2-1, scala 3-1-0, ça peut te mener très haut, comme ça peut te faire revenir rapidement très bas, et puis tu vas arriver les autres derrière. Il suffit que si le Mouloudia perd 2 matchs de suite, il va se retrouver tout de suite relégué à 2e place. Donc, c'est un peu. Actuellement, le miracle, la cotation actuelle, il
faudrait que l'équipe, moi je t'ai dit que la JSCA, elle ne doit plus se permettre de perdre encore. Parce qu'en 9 journées, perdre 4 matchs, c'est quand même assez... oui, c'est beaucoup. Disons qu'on n'est pas dans un parcours de champion. On n'est pas dans la peau des champions. Même si le championnat est long, mais on n'est pas dans la peau des champions avec 4 défaites en 9 matchs. Donc ça représente à peu près, tu es pratiquement à 50%. Absolument. 50%, c'est un peu trop pour une équipe qui joue le titre. Mais bon, il y a eu des situations, Younous Guest, si mes souvenirs sont bons, c'était du temps de Stéphane et de Mhedin, c'était quand il y avait le championnat à 20 clubs. Donc je ne me rappelle pas si c'est en 92, 93 ou la 90, 93. Ou là, je ne me rappelle pas exactement quand on avait eu pour la première fois un championnat à 20 clubs. Oui. Et ben, pendant cette période-là, il faut te dire que la JSCA l'accusait d'un gros retard, parce qu'il y avait aussi les matchs de reportés, etc. Oui. Mais on a terminé champion. Donc, il faudrait maintenant, d'ores et déjà, il faudrait avoir un parcours de champion. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas rater les matchs qui viennent. Bon, les matchs aussi, cette équipe a besoin de son public. Elle a besoin de son public. Les matchs à huis clos, ça fait mal, mais tout de même, qu'on le veuille ou pas, les 2 matchs à huis clos joués à domicile ont permis à cette équipe de gagner. On a fait à Emlila, enfin on a fait à Emlila à huis clos, à Bolloré et au stade de l'Harrach, à Vigérie. Oui. Les 2 matchs, on les a gagnés. Enfin, la JSCA a gagné 2 à chaque fois sur la même score, 1-0. Mais bon, cette équipe a besoin du soutien de ses supporters, de ses inconditionnels. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu de déception, c'est vrai qu'il y a un peu d'amertume, mais bon. Mais ça reste... il faut savoir un peu relever le défi. إني كان رشيد بغاك تسقسي في لي جوار تهضر شويه على كيسقال لي طاب بسيشيك نسن جي روماركي لي جوار جيسكا ماشي كامل زيك il y a quand même un contact avec le public, il y a de temps à autre des entraînements ouverts au public. Nous connaissons Gouraya qui n'est pas toujours à huis clos, même la presse. Est-ce que c'est normal? L'exigence du football moderne, oui. Oui. Tu prends les grands clubs, ils ne font pas d'entraînement ouvert au public. Parfois, bon, même s'ils le font public, ils permettent à l'équipe pendant un quart d'heure, supporters de rentrer en contact, faire des routes ou la maïcharaf, mais les gens sortent. Mais on a Masjid Chab, il risque de ne pas comprendre, mais c'est une fois, la honnête fois. Ça demande peut-être de la sécurité, ça demande beaucoup de choses. J'arrive à Mohamed pour la petite anecdote. Les concepteurs, puisque toi tu fais un peu dans la photographie, les concepteurs d'appareils photographiques, notamment ce qu'on appelle les zooms. Tu sais que ceux qui les ont conçus, ils les ont conçus spécialement pour ce qu'ils appellent les paparazzi. C'est-à-dire, tu sais que je prends un cas, on n'est pas encore à ce niveau, hein,
On n'est pas encore à ce niveau, mais pour être professionnel, il faut atteindre ce niveau. Oui. Tu sais que la Juventus, lorsqu'elle s'entraîne, même à l'œil nu, tu ne peux pas apercevoir les joueurs. Même le veille, tu risques de voir des ombres. C'est comme ça, ou là, le Milan AC, ou là, parce qu'ils sont dans des centres très, très, très retirés. Donc, Marazalov, il a fallu que les concepteurs, les fabricants d'appareils photo, ils étaient obligés de concevoir des zooms à même d'une portée de 2-3 km, je ne sais pas, pour pouvoir, ne serait-ce que le photographe, il va arracher une photo d'un entraînement et la vendre au prix fort. Donc là, je crois que c'est toute une culture à moi. Absolument. Oui. Bon, je ne suis pas venu aux fameuses conférences de presse juste avant les entraînements parce que moi je conteste ce procédé. Parce que le procédé que Medina Tubia pour un quart d'heure, c'est destiné pour les photographes, ce n'est pas destiné pour le journaliste. Moi j'ai envie d'avoir une conférence de presse en bonne et due forme. Où je dois poser mes questions, où je ne dois pas être pressé d'énigmer la séance d'entraînement. Le fameux quart d'heure, les fameuses 20 minutes, elles sont destinées pour les caméras, pour les photographes. Donc, c'est pour ça que déjà, alors, quand la JISCA s'entraîne et tu laisses le public, par le passé, on avait laissé le public, mais ça a créé des incidents. Ça a créé même beaucoup d'incidents. Il y a même des supporters, je dirais légitimes, non, mais bon, qui ont exprimé un peu leur courroux vis-à-vis de certains joueurs, même des joueurs en pleine séance d'entraînement, donc pour les faire sortir. Parce que si tu autorises le public, l'entraînement de la JISCA, c'est pratiquement l'engouement que suscite cette équipe. هذه تشارل ستاد ام كتشوفها مدن سنتين يوديك ونحضر بيا كادر ابري هذه عرفت السفاض تبري non c'est un peu mais bon ça reste un peu dans la tradition même tu n'as qu'à voir la dernière CAN où de temps à autre le Madi permettait aux supporters de rentrer au stade. Mais au bout d'un quart d'heure, s'il vous plaît, tout le monde dehors. Et tout le monde s'exécutait. Il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que, parce que tu le veuilles ou pas, nous sommes à l'heure de l'espionnage, l'espionnage footballistique. Je ne parle pas des autres espionnages, l'espionnage classique, mais donc, mais à la fin, aujourd'hui, le match de foot est devenu si sensible. D'ailleurs, je ne sais pas, Mitsolev, quand on regarde la télévision, on regarde les grands clubs, les grands affaires, quand tu entends toi les joueurs et l'entraîneur, et les entraîneurs Garelsen, c'est pour qu'on ne puisse pas déchiffrer, parce qu'il y a des spécialistes dans le déchiffrement du langage des lèvres. Voilà. Ah oui. Pour que tu n'entendes pas ce qui se disent. Et même, il y a des... parce que aujourd'hui, le football est devenu une industrie. Au point où même des clubs ont des agents qui espionnent. Ils ont des gens qui espionnent. Un entraîneur avec le joueur il y a des spécialistes dans le déchiffrement, dans le langage de la lèvre. Il peut lire ce que dit l'entraîneur au joueur comme consigne et qu'il va rapporter.
Il peut, maintenant, avec la téléphonie mobile, il peut appeler l'entraîneur ou là, le technicien ou là, s'il voilà ce qu'a dit l'entraîneur pour ce joueur. Donc, il faut revoir votre dispositif. Absolument. Donc, c'est pour ça que les joueurs, ما هضرنا مثلا فاش نسنا فوق باش نسن sur الاخر sur le nez باش تبان باش pour que même les journalistes, il y a certains journalistes qui ont fait des études bon, je te parle des journalistes de sensation, parce que le sensationnel, ils vont. Donc, il y a certains journalistes qui peuvent demander et qui peuvent avoir cette spécialité de lire entre les lèvres, et le lendemain, tu vas retrouver ce que le joueur X a dit à l'autre, ou l'entraîneur X a dit à son joueur. Donc, c'est devenu aujourd'hui, le football, ce n'est plus un jeu sur, pour un peu reprendre l'expression de Chef Mellel, c'est le carré vert, le rectangle vert, ce n'est plus le rectangle vert. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Le football, c'est un ensemble. Le football est devenu pratiquement une science. Oui. Que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui, il y a des gens qui font dans l'Espagne. Quand tu prends Ktini, il y a tout un staff pour décortiquer un match. Oui. Pour pouvoir présenter comment joue l'adversaire, pour adapter ton jeu en fonction de l'adversaire, comment une telle équipe, lorsqu'elle joue avec un joueur, quel est le modèle, le schéma tactique qu'elle adopte, quand il n'y est pas là, quel est l'autre schéma, etc., etc. Donc, je crois que le public a besoin d'être en contact avec ses joueurs. Ça crée un peu ça suscite cette émulation pour le joueur, ça suscite aussi pour le supporter, ça attise un peu plus son amour pour le club. Mais bon, c'est quoi, il faudrait que les gens comprennent que s'il y a une séance publique, il faudrait que c'est tout. C'est un problème d'être. C'est un problème que le club doit être correct. Absolument. Avec les supporters, et inversement, les supporters doivent être aussi corrects avec le club dans le cadre de leurs relations dans ce sens. Maintenant, le public de Tizi Ouzou, qui a toujours été un modèle, il faut dire que la JSCA a toujours été un modèle, même par le passé. Par le passé, la JSCA a eu des supporters modèles. Donc ce n'est pas Monsieur de Seguin, bon, même s'il y a eu l'épisode du CRB, mais ça reste un épisode comme ça peut arriver un peu même chez les grands clubs. Mais je t'ai dit, actuellement, il y a toute une action de sensibilisation qui se fait. Il faudrait un peu admettre parfois, et puis moi je m'excuse. Il y a eu le match Manchester City-Liverpool en Angleterre. C'était le tournant. Aujourd'hui, peut-être, Liverpool est champion d'Angleterre après sa victoire sur Manchester City. Mais il y a eu quand même 2 erreurs d'arbitrage, mais ça n'a pas empêché les supporters de City d'applaudir leur équipe. Il y a eu 2 fautes de main qui n'ont pas été sifflées au profit de Manchester City. La première avant l'ouverture du score par Liverpool, la deuxième à 3-1, qui pouvait permettre peut-être à City de revenir à 3-2, de penalty. Mais ça n'a pas empêché. D'ailleurs, même Guardiola, dans sa déclaration, il ne se posait pas la question. Il pose la question à l'arbitre. Dites-lui pourquoi. Donc, il faudrait que aussi que le football soit un jeu, soit un spectacle. Et la différence qu'il y a justement entre nous autres pays du tiers-monde, où le football est une seconde religion, où le football est un opium, bon, ça ne veut pas dire qu'ailleurs ce n'est pas la même chose. Mais bon,
Mais ça reste quand même, ça reste un match de football, ça reste 90 minutes. Le football doit être un spectacle. Et aussi, c'est ce qu'il faudrait un petit peu faire. Il faudrait que les gens sensibilisent. Tu sais, le match de coupe d'Algérie de l'année dernière, les gens du Moulia, ils en ont tellement trop fait pour cette histoire-là, qu'on a failli même arriver à une histoire de guerre. Non. Je ne suis pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Le match de football, ça reste un match de football. Et puis, il faudrait qu'aujourd'hui que les choses s'organisent. Il faudrait que les supporters s'organisent en comité de supporters, qu'il y ait des supporters qui déplacent, etc. Pour revenir à l'épisode l'année dernière, j'ai eu quand même maille avec pas mal de confrères qui sont proches du Mouloudia où j'ai dit non, je m'excuse. La Gisca n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. C'était tout simplement que c'est la faute de la fédération qui n'avait pas permis à ce match de se jouer à Tizi Ouzou. Et puis, moi, je m'excuse. S'il y a 10 000 places pour les gens du Mouloudia, il fallait que les gens du Mouloudia prennent leur responsabilité de vendre les tickets chez eux. Les Madouchtiki n'avaient pas besoin de se déplacer. Mais quand tu déplaces 10 000 personnes pour 1000 places, il faut t'attendre au pire. Tout simplement. C'est un problème d'organisation. On revient à l'organisation. Il faudrait que les responsables de club prennent en charge cette organisation. L'organisation du déplacement de leurs équipes. Absolument. C'est tout un environnement qu'il faudrait. Parce que là le problème, Mohamed, c'est que nous sommes le public algérien, le supporter algérien. Pratiquement en aval, en amont plutôt, en amont et en aval du championnat national, il est branché sur les championnats étrangers. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce soit les responsables, que ce soit les supporters, que ce soit la fédération, que ce soit nous autres journalistes, on n'arrive pas quand même à sensibiliser les gens parce que, je sais pas, tout récemment, l'Angleterre, Leicester a battu Southampton 9-0 chez lui. Mais ça n'a pas empêché les supporters de Southampton d'applaudir leur équipe. Absolument. Parce que pour eux, c'est considéré comme étant un accident de parcours qui peut arriver. Absolument. Donc, il faudrait savoir accepter. Autant il faut jubiler pendant une victoire, autant savoir accepter la défaite. Absolument. Parce que la défaite, parfois, jusqu'à moi, je m'appelle, on a été éliminé en Coupe d'Afrique dans les années 80. On sortait en 82. La Gisca était championne d'Afrique. Oui. Et on était sorti au premier tour par le Diaraf de Dakar. Oui. On avait fait 0-0 là-bas et on a fait 1-1 avec. Oui. Ou alors l'inverse, 1-1, c'est pas grave, on a perdu 1-0, on a fait 0-0 avec. Le ballon, il y a oui. Il y a des jours sans. Il y a des jours où les attaquants ne se sentent pas, ils sont mal inspirés, mais ça n'a pas empêché la Gisca de continuer à dominer le championnat, puis remporter une deuxième coupe en 90. Et puis dans les années 94-95, enfin 95, la coupe des coupes, et puis les années 2000, 3 fois de suite, la coupe de la CAF. Donc, non, il faudrait un petit peu, arriver à changer les mentalités. Oui. Ça ne peut pas continuer. Parce que Nénac, ça me fait rappeler, Noah, ni quel joueur, mais ça me fait rappeler une anecdote. J'ai été pas la Gisca, j'ai été couvrir ailleurs un match. Et il y avait un joueur qui jouait en défenseur latéral. Plutôt en milieu défensif. Alors l'entraîneur Nines, la veille, il y avait un match du Real de Madrid. La veille du Madrid, il y avait un grand joueur du milieu de terrain, c'était Michel du Real de Madrid. C'était un match
Du Real, non, c'était le arbitre d'Espagne. C'était le match de l'Espagne contre je ne me rappelle plus les choses. Mais c'était un joueur du Real de Madrid. L'entraîneur Inès Mourad. Inès نعم شيخ. الناس ما عرفتش البارح الماتش تاع الاسباني الناس البارح بتلعب لي كي ميشيل البارح. Alors tu t'imagines un peu un joueur de National 1 jouer sur du TUF, alors que c'était du TUF. Il va jouer comme Michel. Mais on voudrait aussi qu'arriver à ce stade-là pour les supporters. الأكاديميين سيني أسماء صغيرة اللي ريال مدريد صغيرة اللي مانشستر سيتي ليفربول. Et ben il a il est moderni. Oui. Mais aussi là-bas, ils ont mené une guerre. Ils ont mené une guerre contre la violence. Mais tout le monde était impliqué. Absolument. Tout le monde était impliqué. Voilà, À l'heure actuelle, au niveau du Parc des Princes à Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont interdits d'accès. Le jour du match, ils sont obligés de pointer au commissariat pour rester au commissariat pour ne pas être perturbateurs. Voilà. Oui. Alors, Arthur, il y a des joueurs qui sont fichés, qui sont considérés comme étant hooligans, ou تشكشمنا على التيران. تشكشمنا على الماتشات. أثناء الماتش اللي قاعد يبونتي الكوميساري. Oui. Donc, et on ne peut pas endiguer une violence sans mettre les mesures nécessaires. Absolument. Donc, c'est un tout. C'est vrai que nous n'avons pas la même mentalité, nous n'avons pas les mêmes conditions de. C'est vrai que là, tu envoies quelqu'un, يقيم sur la semaine, يقيم يلاص, يقيم يفاد. À chaque, lorsqu'il a envie de se soulager, il va trouver des toilettes dégueulasses. Tout ça, ça met aussi dans de mauvaises conditions le supporter. Donc il faudrait aussi que... Il y a une pression sur le supporter. Bien sûr, bien sûr. Mohamed, tu t'imagines un peu que tu dis... par exemple, un match avec le Mouloudia Giska qui dit, par exemple, où les portes ont été ouvertes pratiquement à 9h du matin ou à 10h du matin pour que le match se joue à 16h, 17h. Et pendant tout ce temps-là, tu lui offres ni spectacle, tu lui offres ni loisir, tu lui offres ni possibilité de l'occuper. Comment veux-tu que ce... Donc, il devient agressif. Et c'est un peu tout ça, alors que ailleurs c'est un spectacle. Même si Ronan connaît, les tribunes commencent de plus en plus à devenir de véritables spectacles de couleurs, mais aussi il y a un effort à faire dans ce sens. Il y a un effort à faire dans ce sens. Donc c'est tout. Et puis Nérac, même le connaît, il a connu ces journalistes aussi, il a connu pour mettre un peu dans parce que l'entraîneur a préparé 11 guerriers. شو بغيت تشوفوا في الجيرة 11 guerriers c'est quoi حنا الجيرة ورحنا نلعب صح الجيرة. Donc il y a aussi tout un langage, il y a des formules que ce soit Staraf, que ce soit Stormé, que ce soit Stradénif, c'est-à-dire du moins les langues elles sont si riches que tu peux dire la même chose de plusieurs manières. Tu peux la dire violemment comme tu peux la dire de manière tout à fait douce. Voilà. Tout simplement. Donc voilà un peu, c'est tout ça. Et espérons que ce match du Mouloudia, jusqu'à Mouloudia, que les dirigeants du Mouloudia aussi sensibilisent un peu leurs supporters. Mais bon, il leur sera difficile parce que le contexte actuel, voilà. Mais comme nous sommes dans un contexte Khawa, j'espère que ça va se passer bien. Inch'Allah. Un match Khawa. Inch'Allah. Que le meilleur gagne, et voilà. Merci beaucoup, Rachid. Merci pour ton analyse. Voilà, maintenant, Nérac, une fois de plus, merci. Cette équipe mérite d'être encore soutenue. Absolument. Bon.
Il faudrait garder cet engouement autour de ce club. Absolument. Autour de ses couleurs. Parce que les couleurs, c'est ce qui symbolise, c'est ce qui symbolise l'histoire d'un club. Absolument. Les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont passés, ils sont partis, mais l'équipe, elle est là, l'équipe est toujours présente. Donc, c'est un peu, il faut rester dans cette logique de soutenir des couleurs et non pas X ou la Y. C'est ce qui a fait plus ou moins la force de cette équipe de la JSK. Donc, il faudrait un peu, voilà. Donc, il faudrait trouver, mais ça peut prendre un peu de temps, mais il faudrait que tous les acteurs de ce football national doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir atteindre un peu cet objectif de porter le football national à un certain niveau. Oui. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que pendant cette Coupe d'Afrique, c'est vrai que jusque-là, l'équipe nationale, c'était pratiquement, on faisait dans l'import-import, mais cette fois-ci, on a fait un peu dans l'export et avec l'import. Parce que moi, ça m'a l'air que sur les 22 joueurs, je crois, 23 joueurs de la CAN, il y avait au moins 7 ou 8 qui sont partis d'ici. Oui. Ils ont reçu une formation en Algérie. Je citerai Slimani, Attal, Belaili, Bounjah, Belamri, Halish. Ils sont tous un peu, pour ne citer que cela, ils sont tous un produit d'Oura, ils sont tous un produit national. Hein. Oui. Ce sont pas des joueurs Besbaini, Ben Nasser, plutôt, oui, Besbaini. Oui. Ce sont des joueurs qui ont fait leur classe en Algérie, ils ne les ont pas fait ailleurs. Oui. On a fini celui de l'USMA qui joue en Hollande. Oui. Donc, c'est des joueurs qui ont fait leur classe ici en Algérie. Donc, la matière existe. Oui. La matière existe, mais bon, il faut mettre les conditions. Ce qui manque, c'est toute une culture. Ce qui manque, parce que Mazar Kshini, le joueur AF, il passe un cap, il passe dans un autre club. Aujourd'hui, Farhat qui fait les beaux jours de Nîmes, c'était un joueur qui devait atterrir à la JSK. C'est le fils de l'ex-international Farhat de Bourgenay, la GSBM. Il a fait ses classes à la GSBM, il devait venir à la JSK. Bon, on ne va pas trop revenir sur ça, ça lui est arrivé comme c'est arrivé pour Attal, pour des considérations extrasportives. Enfin, pour des considérations autres, le gars, il s'est retrouvé à l'USMA et il s'est retrouvé au PAC, et voilà, avec les résultats qu'on connaît. Donc, il faudrait un peu il faut croire en le joueur algérien. Mais le joueur algérien, il faut aussi le mettre dans les meilleures conditions. Je n'ai aucun droit d'insulter un joueur Sbabas ou la Simas. Oui. Normalement, je n'ai pas le droit. Parce que يمكن يقالوا نبدا كل ما السعاده 100 سنه وسعاده على باباك سعاده يماك تقانك شي وجيل دونك le père et la mère ce sont deux êtres chers qu'on ne peut pas remplacer. تموت اكثر من 3 زمرات تعاود في انفيرسمون يموت ورقاس زمرات 3 زمرات تعاود رقاس يموت وخشيش زمرات دار له داخشيش مي باباك ويماك ولا et quand tu as toi parce que tu te dis quand même ce n'est pas parce qu'elle تخلص 50,000 في الاستاد مع 30,000 هذه السيئه يرجع ما كاينش كيما بابا دو كيل دروا وي بصح فرق ما كاينين سوق ديني هذا الشمات ديني هذا شو كيوان مرحبا مي tu t'adresses à moi mais ما سالتيني باباك نايم ماك في ناس داو القاع كاتني درن يعني دو مانيير تو دافيو كان مخلديني تبارك الله
يمولانيك حاجه تبارك الله في مولانيك وكذا تلقى من بابك تلقى من يماك. Donc c'est toute une sensibilisation qu'il faudrait faire, c'est tout un truc. Voilà, c'est bon, ça c'est l'affaire c'est l'affaire des pouvoirs publics et des politiques, hein, donc à tous les niveaux. Espérons et aussi la famille, mais aussi, voilà. Avec le match avec Mouloudia, il y aura quand même une belle ambiance, c'est ce qu'on cherche sur place. Non, je n'en doute pas de cette ambiance. Je n'en doute pas qu'il y aura une bonne ambiance. Je n'en doute pas. L'Irak, par exemple, est-ce que c'est Aden, la Giska, c'est ce que j'avais titré, j'avais fait un papier où j'ai dit la belle leçon tizi-ouzienne. On dit non, c'est la leçon kabyle. On dit le match il s'est joué à Tizi Ouzou. Donc, Giska, même si on a été un peu accroché, la Giska avait offert même des grades de la tribune couverte, une des tribunes couvertes aux supporters de Médéa. Ça s'est très bien passé. Donc, ça a été une belle leçon de football. Ça a été une belle leçon parce que la Giska avait mis les moyens, elle avait mis les conditions nécessaires pour les supporters des deux équipes. Mais bon, il y a toute une politique environnementale de ce football qui doit être menée. Il faudrait changer un peu l'environnement de ce football. Voilà. Inch'Allah. Voilà, Mohamed, Inch'Allah, que le match se déroule dans de bonnes conditions. Et que l'on fasse un peu preuve de retenue. Ça reste un match de football. Absolument. C'est vrai que les classiques ont toujours enflammé les foules, ont toujours enflammé. C'est pas propre à l'Algérie. Hein. Un Boca Junior ou la River Plate il a fallu la finale de la Copa América, il a fallu la déplacer dans un autre pays, plutôt que de la faire jouer en aller-retour à Buenos Aires. Entre les deux équipes, la rivalité est terrible. Madrid, dans un quartier, il y a une rue qui appartient au l'Atlético, l'autre rue, enfin dans une même rue, un côté c'est le Real, un autre côté c'est l'Atlético. L'Atlético Barça, ça suscite des foules et des foules et des foules, ça suscite passion. Mais sur le terrain, en dehors du terrain, une fois le match terminé, le meilleur gagne. Chacun y va pour prendre sa bière, sa chaude bière, ou là ça prend sa gazeuse, et puis tout le monde rentre à la maison tranquille. Pour avoir passé, mais ça reste du spectacle. Absolument. Ça reste du spectacle où à Manchester City, ça y est, Liverpool qui écrase Manchester City, mais ça n'a pas. Mais à la fin du match, il n'y a pas eu de crabuge, il n'y a pas eu de. Absolument. C'est tout. Et inversement, à Manchester Manchester United, où là tu prends un CIF OM, OL, OM Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain OM. C'est la guerre. Absolument. C'est la guerre quand tu vois que tu n'y à un moment donné. Ça à Mohamed. Par exemple, en France, pour préserver la sécurité des biens et des personnes, on est arrivé même à faire un déni de citoyenneté. Les mesures draconiennes qui ont été prises, on a mis le déni de citoyenneté, c'est-à-dire que pour le match à Paris, les supporters de Marseille n'ont pas le droit de se rendre à Paris, dans un pays libre et démocratique. Voilà. Et inversement, les supporters du Paris Saint-Germain n'ont pas le droit de se rendre à Marseille. Voilà. Ils l'ont vécu aussi Lyon-Saint-Étienne. Saint-Étienne joue à Lyon sans ses supporters et inversement, Lyon joue sans ses supporters à Saint-Étienne pendant plusieurs années.
Le Paris Saint-Germain, pour se déplacer, Dina des Paris, pour jouer contre, si mes souvenirs sont bons, je crois, contre Auxerre, il y a quelques années de ça, on avait le préfet de la région de Bourgogne, il a interdit aux supporters parisiens de se rendre à Auxerre. Oui. C'est des arrêtés préfectoraux. C'est le préfet qui prend une décision pour assurer la quiétude et la sécurité de ses concitoyens. Absolument. C'est la même chose. Donc il faudrait arriver, s'il faut interdire, il faut interdire. Absolument. Elles ne sont pas plus démocrates que ces pays-là où on interdit, ou même à un moment donné, en Angleterre, on interdisait le déplacement La preuve après la tragédie du Heysel, l'Union européenne de football a interdit aux Anglais de se déplacer à travers l'Europe. Elle leur a carrément interdit. Absolument. Les équipes anglaises, et puis même à un moment donné, même pendant cette période-là, les équipes anglaises étaient privées de football européen. Elles n'étaient pas qualifiées. Les équipes anglaises étaient suspendues de toute compétition européenne. Oui. Et ça les faisait un peu ruminer. Donc ça a pris des mesures à niveau des... Essayer les stades anglais, ils n'ont pas de clôture. Ils n'ont pas de clôture. Oui. Il suffit qu'un supporter enjambe le truc, il a devant lui, il est sur la pelouse. Dans le stade, dans le terrain. Il n'y a plus de truc. Absolument. Mais je ne dis pas qu'il n'en existe plus. Ils ont payé le prix quand même. Sur un match, sur 1 million de matchs où il y a envahissement de terrain après une défaite. S'il y a envahissement, c'est pour fêter un titre. Il n'y a plus de grillage. Il n'existe plus de grillage en Angleterre. Absolument. Je me rappelle avoir vu un match de Manchester United, je ne me rappelle plus contre quelle équipe à l'époque, où pour exprimer leur colère, les supporters de Manchester, ça se choquait à داخل الستاد. عيني سوا شو كيف امين سوا شو سابيك سوا شو كيف امك سوا شكتنا الواش les supporters de Manchester United pour exprimer leur colère vis-à-vis de leurs joueurs arjment سوا شو بالك des fleurs non des pommes c'est des boules de papier. Des boules de papier, voilà, d'accord. C'est des feuilles de papier qu'ils ont écrasées maintenant pour le terrain. C'est-à-dire, voilà, on est mécontent, mais sans en bouffer pas de mal. Oui. Et voilà. Une façon de... Les supporters du Real de Madrid, pour exprimer leur colère, ils font sortir un mouchoir blanc. Voilà. C'est tout. Ils font sortir un mouchoir blanc. Mais sauf un mouchoir blanc, ça veut dire qu'ils sont rendus Donc c'est tout un environnement qu'il faut, voilà. Espérons que ce match-là, et puis espérons la victoire pour la GISC. Voilà, moi. Merci beaucoup, Rachid. Merci avec tous ces détails, l'Europe, c'est vraiment formidable. Je te remercie, الله يسلمك محمد. جيسبر امكي دي قريون وحبيب موقع الحمد لله ما استغفر الله دول العالية تنمرتيك بونوي يضي لهن تلك العالية ان شاء الله. voilà merci beaucoup Rachid. Au plaisir Rachid. Au plaisir pour tous les auditeurs. صح merci beaucoup Rachid. صح تنمرت رشيد حمودان جورناليست سبيسياليست الحقيقه الله جياسكا غادي يكون اول سوازاليس يتكاد الطاس يتابع مليح الفوتبول يتابع ميم كيسكيليا دو نوفو نيفو انترناسيونال دونك سينيور تنمرت تمقران تيمي قضيتنا مي دوري شيض l'émission كينيو avec
لي زانفورماسيون كاين سور لا فيولونس سور اطاس الحوايج فريمون سي فورميتابل. اين كاين غيد بويضا كويت ان شاء الله غادي يفيد كويت ويد سيدي سلام ودوي دار سيدي سلام باسكو كذا سؤال ومن بعد ستون فيديو سيد والين فوالا يشبه ضرب بيضا سوا الماس رشيد حموتان سوا ندينا اكويت يسرم فك تدويل تاكيني ونيني جاكم ديال الخير لهنا اكوني دمليلا ازكى ما يبغى ربي مازال نكمل استوار لكن المولوديه كنت جي اسكا امشي تلا ادنا في لي زونسيان جوار ديالنا الي وتديدنا ازكى غاف التسعه ندقيض في التسعه انا مناعيه فوالا نخدم دائما هكاكي تدويلتنا نبدو في التسعه انا معايا قريب نسيوض 3 سوايع عندها قمي دون ونيني تنميرت نون يويدي قيمن دبي الدبي ميتسورا ونيني تنميرت تم قران إمي تصبر مكاين 3 سوايع سيت ان بليزير إمي درا قمي دون ادم لي الازكى ما يبغى ربي ارتوفات